hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingiselo mngala lona FM akombandlela ihlanganile namuntlha nteri namuntlha nikutisela nongonoko lowu thwi kusuka haleni eka Mageva hila hi nga kona mingiselo mngala lona FM kuna ntirho wo hlawuleka lowu eka ntirho lowu ku nga ta na premier wa xifundzakulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba no sungula ku va vona lembe leri se na va ku vulavula na vona ni twa ku loko hi fikile hi kutani xiyimo xi njhani a Limpopo ngopfu loko hi la ku ta ka timhaka leti nga koho ta mikhukhula leyi nga hetelela yi va kona hi ndlela leyo mingiselo wa mina hi teri namuntlha i nongonoko lowu hlawuleka hi va ku kha hi languta ka ntirho lowu wu nga seketeriwa hi va Masingita Mall Masingita Plaza hi ku tirhisana na va Kaizer Chiefs lava va nga kona la kambe nto ku ri ni vone na executive mayor wa Polokwane ni vone na executive mayor wa Mopane se premier hi vo va nga ta vulavula la vanhu lava hinkwavo hi byela ku kahle hikokwalaho ka hini hi hlanganela tanihi xifundzakulu xa Limpopo premier inhlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa inhlekani ni khalanga na vayingiseli hinkwavo ha mi vuyisa hi tlhe hi khensa Xikwembu loko hi kote ku vona lembe leri haya khensa swinene va lunghiseleni va ta kota ku twala kahle premier mi ri mi khensa Xikwembu ku hi fike ka lembe leri hi fike ka lembe leri hi tshemba leswaku lembe leriwani hambi hi nga ri sungulangi kahle loko ya mahlweni swilo swi ta antswa xiyimo xi ta antswa namuntlha hi fike la ni ta tsundzuka ku va masipala wa Polokwane as ku ri dorobo ya hina hinkulukumba loko a hi fana na ti-province tin'wana xifundza swin'wana a ta va hi vitana ku i metro ha ri ka migingiriko ya ku endla ku va hi endla metro na hina i dorobo ra hina ri kulukumba vana ku tswalana na lava va Kaizer Chiefs ni ta tsundzuka ku Kaizer Chiefs yi na contract yi tlanga leyi a Peter Mokaba Stadium se ka contract ta vona vana ku pfumelana ku ri ku na ti-corporate social investment leswi va fanaka ku pfuna vaakatiko va dorobo ra Polokwane but because kombisile ku ri i dorobo rikulukumba ra hina loko xiyimo xi ri tani va dorobo ra Polokwane va teka va Kaizer Chiefs ha swi tiva ku mi fana ku tisa swina swi ka vaakatiko va Polokwane ka program leyi ya n'wina ya CSI mara sweswiwani because the problem leti mi titwa ku premier va vulavula hi tona va ku va kombela voko ra n'wana na n'wana muakatiko a ta a pfuna hambi i Giyani hambi i Phalavurwa hambi i Levembe va kombela n'wana na n'wana lowu a swi kota ku a ta pfuna bona va Polokwane va ku hi kombela ku leyi program instead ya ku mi tisa because before va tlanga match ya vona hi Sonto va fanela ku endla program leyi vari sweswiwani hi kombela hi vulavula na premier ku ri hi nga yisa kwihi se va executive mayor loko va vulavula na mina ni twe ku ri ku ni tsake swinene ni tinyungubyisa hi vona ku ri hayi laha province ya hina xifundza xa hina hi na vurhangeri byo twisisa a ni va kombisa ku fana na wena i ri na Ndisani a kaya va lava ku i nkarhi wa wena wa ku i kumba swimbalo swintshwa mara Ndisani wa wena u chele hi swimbalo i ku ka vatswari mi nga xaveli mina famba mi ya xavela Ndisani hi leswi Polokwane va nga swi endla namuntlha se na vona lava va Bubi Mutaungu loko hi vulavula na vona a va teka hina kwi Zava hayi mina hi nge fiki kwalaho mapatu laha hi ya vonile a television va a ku na mapatu se hi ta fika njhani va te loko va swi twa va ku hayi na hina hi twile xirilo xa premier a hi fambi ya va seketela se va te na swilo swo hambanahambana swilo swakudya ngopfungopfu ti-non perishables va te na swilo swo mbala na ti-stationary swa vana va swikolo because vana va swikolo la va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo hi leswi hi nyiketaku va mindyangu ya 120 ya lahawani hiko hi te hi mhaka ya sweswo se swi vula yini premier timhaka teto mi vulavulaka hi tona ta ntirhisano ta ku vanhu va kota ku swi vona leswiwani swi laveka hala ku nga ri hala hikuva ani van'wana va to va hayi a hi yeneni mulechi kumbe a hi yeneni kwekwe ntirhisano wa muxaka lowu wu vula yini ka n'we tanihi xifundza ku ya mahlweni wu kombisa ku vurhangeri bya president Ramaphosa a kota ku vona laha ka ti-local government because president va vulavurile va ku loko va fika la va ta kombela mfumo kusuka le ka national ku fika ka local hi tirhisana swin'we se sweswo swi kombisa ku
i ntiyiso vaakatiko va Limpopo that's why ni tinyungubyisa hi n'wina loko ni vulavula ku mina ni premier ya xifundza xa Limpopo Khalanga ni va proud ni vulavula hi pride because na siku leriya loko timpfula ti va koho vanhu lava a va tsandzekangi tindhawu to tlela siku leriya ti-neighbor ta vona ti pfule mindyangu ya vona va pfulela va nghena va tlela se na leswi mi swi vona ku va masipala wa Polokwane va swi endlela masipala wa Giyani hi swi kombisa sweswo ku ka tirhisaniwa ene loko ho tirhisana va ku kumbexani loko va ku rin'wana va ta ku hayi i ta swi vona yena khansela ene i khansela untsongo khansela Tiyani Ravhuthata i the youngest khansela la Limpopo va ta ku i ta swi vona n'wana loyi ane i te available i te lava vurhangeri a ku voni i te viva i ta vona ku ri vurhangeri bya a va vulangi sweswo va te vaaki va le Azava na vona i vaakatiko va Gina a swi khumbi meyara Thandi ntsena swi khumba hina hinkwawo so sweswo mina ni twa ni tinyungubyisa that's why ni khansela hinkwaswo ka program ya mina ni ta la ngopfungopfu mara ni ta khensa Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs i Kaizer Chiefs that's why va ku masivona ava khetsa hi lava wa va fikile na ti-club tin'wana a hi ti stopanga a hi va stopanga loko vo fika na vona kumbexani hi ta fika mara sweswiwani a hi vulavula hi Kaizer Chiefs ku fike Kaizer Chiefs namuntlha hi vulavula hi Kaizer Chiefs Khalanga hi ta vulavula hi ti-team tin'wana loko ti fikile lahawani namuntlha hi na Kaizer Chiefs Khalanga mi te mi kansele swin'wana na swin'wana leswi a swi ri ka program ya n'wehe tolo a mi kha mi vulavula na vateki va mahungu mi ku ma khansela hileswaku n'wi se mi le ku khanseleni a hi khansela ha ri prioritize Khalanga mativa ku loko hi ya le a Phalaborwa hi assessa xiyimo xifundza hinkwaxo ku na vanhu va 27 lava nga lova ku na tindlu to hundza 3,104 preliminary assessment leti ti nga hi fanele ku aka tindlu loko mo ya le a Phalaborwa ku na ti-area tin'wana va na mavhiki manharhu va nga ri na mati va na mavhiki manharhu va nga ri na gezi xikolo lexi xi ri kusuhani na laha Impala Stadium laha hi va ku na Marula Festival xikolo lexiya a xi na mati because a xi na gezi ene gezi a ni ri pampa mati se masipala wa xifundzantsongo xa Mopani i va pfulexa va yisa ku titangi ta mati se mi ta titwa njhani loko premier hi ti 6 a March loko a heta ku nyiketa i budget loko ta heta ku nyiketa state of the province a heta ku nyiketa state of the province ambala titeki a khandziya stage a jiva swinene na va Makhadzi na va Dokodela Thomas Chauke hinkwavo ti-artist ta Limpopo a cina vaakatiko va yena va nga ri na ndhawu ta ku tshama va nga ri na mati ya ku va nga ri na gezi sweswo a swi kombisi vurhangeri that's why ni twa ku vava ku ti-artist ta hina na tona ti twa ku vava vanhu va ku va xave mathikithi va endle ni teka vaakatiko a hi reprioritize a hi khandzeli ho reprioritize sweswiwani vutomi bya vaakatiko na ku aka vuntshwa vutomi bya vaakatiko va Limpopo i swa nkoka ngopfu ndzi lava ku khensa timeyara ta mina because ni ve na meeting na vona ni va hlamusela ku ri ni lava ku tala na tiva ku Phalaborwa loko yi ku March tindlela hinkwato ti kongoma kwihi na vona lavawani meyara va Giyani hi famba na vona a hi ri na vona na last year hi ri jayiva ku ri kahle hinkwavo vaakatiko va Limpopo kusuka na le Joni everywhere na Cape Town va ta ka Marula Festival se mara that's why mi vona ku xiboho lexi a xi vangi easy mara i xa nkoka se a hi khansele ha reprioritize hi ku ka vaakatiko mali leyi a hi ta yi tirhisa ka stadium lexiya a yi fambi i ya aka vuntshwa masipala wa Phalaborwa loko hi vuya mi ta hi vona hi ta va hi ri le a Phalaborwa hi sungula ntirho wa ku aka vuntshwa van'wani va complaina ku ri he premier a va tangi ko tala a Phalaborwa ni ta tsundzuka ku
a ku ri na problem ya ku na mina ni nga koti ku nghena na executive mayor a va nga koti ku huma. That's why mina na executive mayor hi twana ku wena i ta tshama kwala i lunghisa swilo swa kwala mina ni ta jikajika ni vona leswi kwale na xifundzantsongo xa wena hinkwaswo. So that's why vanhu se a va twisisi se hence hi ku ka n'wina a hi ha reprioritize. a mi khansela mi hetsela mokweni premier. Ndzi hetisela ndzi ku ka vaakatiko va ka hina hi lava ku khensa ku tirhisana tikhansela ta hina ti-ward committee timera ta hina ti-executive mayor na ti-MEC hi nga rivali ku ri ti-MEC ma ti vona na tona ta gingirika va mapatu va yini na lavaya va treasury ni tshama vona MEC wa treasury a fambafamba MEC wa treasury vanhu va vona loko a hlaya budget ntsena mara sweswiwani wa swi tiva ni te office must fall na yena wa huma mintswa ku ile malamulele i nyiketa yini ni ku ni lava i swi vona hi wena hi vunexe i nga tshami ya ofisini ni te mi nge xavi ti-furniture se na MEC wa timali i ya le ka malamulele a vona ku mapatu ya onhekile ni byela tikhanselani ku loko a fika mi n'wi kombisa ku la ku na problem so that loko a allocate ti-budget leti a tiva ku i allocate ti-budget ta yini ta leswi va nga swi vona. se loko wo tshama ofisini yena a yimela ti-report tita i to nyiketa ti-budget hi ti-feelings ta yena swi lavi sweswo 7th administration fana ku famba mi tiva province hinkwawo and a ku na lawa yi nga fambiki nga twa na madyambu va ri ni leli phala a ni si tshama loko na ha kula ni tshama ni kha ni navela kumbexana loko ni va MEC kumbe ni va premier hayi hi mpfuka mi nghena na ha swi naveli sweswo hi ta tshama hi ri patwini hambi swi ri tani khensile premier siku ra n'wina rivele rinene ku ya mahlweni. inkomu na ka vangisele hinkwawo xikombi xi mi katekisi inkomu sweswo mingisero munghana lonene FM lava hi bula na vona i premier i Dr Phophi Ramathuba. Cindani xavisani hi ta vuya hi yisa mahlweni ndaka leswi a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. The Railman va tshemba leswaku loko va hlula swihondzovila swi va leswi lawulekeke ku hindza na mpimo. Hala tlhelo masanawana va ri va mbale majombo lama faneleke leswaku va hlula va ri ematikweni mambe. Leyi i CAF Champions League hi ri ku amberiwa i ku tsoniwa. Huma ntlangu wa Saint Eloi Lupopo na Mamelodi Sundowns hi sonto wa siku ra vunhungu ra Nyenyenyani. Twi eka SABC Plus na le ka SABC 3 yi tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi va SABC Sport. Ravutlhanu ra wena ri nge he fani. Xitsonga Top 20 10 to 12 na Matilda Chauke. watwa hi le hluvula baji ka hisa n'wana mani ra hluvuriwa baji la loko se hi ri karhi hi cina swilo yini mi le ku swindleni ka hi le ku julukeni na mukhohlwani hinkwerhu. Top 20 eka Munghana Lonene FM. N'hweti leyi Ya mina na wena, luya na luya, lava na lavaya na lavaya. a ku siyiwi munhu ehandle hinkwerhu ha swi lava ku kombiwa rirhandzu. N'hweti leyi kombisa rirhandzu, kombisa rirhandzu. Munghana Lonene FM u yima na swona hi pfuretela ndzilo wa rirhandzu. minongonoko ya hina yi ku khomela swa kahle u nga kayeli. Ku hunga moya wa rirhandzu. Hashtag hi ndlandlamuxa moya wa rirhandzu. Hashtag 61 ya malembe ya vuhaxi. Hashtag ha ndlandlamuka. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula.
afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Komandlela 22 wa timinete ntsena ku pela wara ya 12 ya amukele ni mera wa masipala wa Giyani ku nga Councillor Thandi Zitha khale ka maseve wa mina byerile buseve swa tikomba hi ndlela leyi va karisaka xiswona kambe hambiswiritani mani hi twa ku loko xiyimo xi titani namuntlha la va ri yini vona tani hi murhurheli tani hi masipala hi ndlela leyo meyara nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa inkomu muhaxi maseve a byi fangi bya ha ri kona eh na vayingiseri va Munghana Lonene a khensa hi sungula lembe leriwani hi nkarhi wun'wana wa mikitsikitsi ngopfu mi khukhula a mi hala na hala meyara mi vone leswi mi nga swi vona mi va byeleli vayingiseri kambe namuntlha hi hlanganile la tanihi masipala mi titwa njhani loko va Kaizer Chiefs va Masingita Mall na masipala wa Polokwane va te hayi a hi teneni hi ta pfuna aka masipala wa n'wina muhaxi a ni swi tivi ku ni ku yini hi ku talela hi ku tsaka na ku va namuntlha ni vone Bobi hi matihlo ya mina ni ri hi va vona ka TV se namuntlha hi va vonini na vaakatiko va ka Dzumeri mara n'we musi mi ri khosi n'wina a mi ni sapota Siphiwe Chabalala leyi a sapotaku yona ku hi yini a ni swi tivi sapota ya Siphiwe Chabalala Chabalala okay yeah kambe hambiswiritani yana mahlweni ma ha hlamusela hi matitwelo ya n'wina mo hi ku hi twa hi nkhensa swinene ngopfungopfu aka family ya Kaizer Chiefs hikuva va rhangeriwe hi vona Bobi Mtaung ha swi nkhensa swinene swa kala ku va va endle swilo leswi va nga swi endla hi tlhela hi khensa kambe na va Masingita Group of Companies mara hi tata ku nkhensa lokukulu aka executive mayor wa Polokwane hi ku hi vona va nga endla ku namuntlha ti-food parcels leti donate-aku la ti ta na va Kaizer Chiefs kusuka kwale Joni inga ku futhi va ri Cape Town va ri ku tlangeni mara va tshike hinkwaswo namuntlha va ku haya ka masipala wa Greater Giyani hi ya nyikela andzhaka loko hi twe swa ndhambi leyi nga humelela so ha swi khensa swinene hi tlhela hi ku va Kaizer Chiefs a mi se heta i Bobi hi mi kombela mi vuya hi ya Mbawula situation leyi nga humelela Mbawula ya chavisa hi la ku nga onhaka swinene ku tlha ku tekeka na vutomi bya vanhu laya ha mi kombela mi tlhela mi vuya ha mi sapota hambiloko mani languti bolo mara na swi tiva ku ni hetelele ku languta bolo nkarhi luya Siphiwe Chabalala a tlanga bolo Siphiwe lo na tshika bolo ni nga swi tivi ku ye kwini nda kuma nkarhi ni mi vutisa ku hikokwalaho ka yini mi fambe na Siphiwe Chabalala kambe hi khensile swinene meyara ku va mi tele mi ta kombisa ku tsaka ka n'wina tanihi masipala loko va Kaizer Chiefs va kha mi seketela siku ra n'wina ri ve lerinene ku ya mahlweni inkomu ni ta vhena mese ni sungula ku yi languta Kaizer Chiefs eko i sweswo vingitse ro Munghana Lonene FM valavo a hi bula na vona meyara wa masipala wa Giyani Councillor Thandi Zitha ni lava ku bula na Bobi Mtaung la hi twa ku tanihi Kaizer Chiefs va tela Limpopo minkarhi ya ku tala va vona va kha va tlanga le a Peter Mokaba Stadium va hi tsona na mathikiti so we'll check ku twa ku va ri yini loko xiyimo xi tatani Mr. Mtaung, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Your listeners, brother. Yes, good to see you and compliments of the season. Maybe we should start there. We should start there. It's been a good year until Wednesday, but yeah, it's been a good year so far. I'm happy you are the one who started it. I did not want to talk about it. You are here now today in Limpopo, and as Kaizer Chiefs, you decided to do your CSI program here in Pagani Village. Maybe let's start there. Why did you end up landing in this very municipality? Well, through our partnership with Polokwane City Municipality, the mayor, Mr. John Mpie, we sat down and we discussed the issue of where do we go, where can we help. Once we hit the call of the disaster that happened, we wanted to lay a hand somewhere. And through the chairman and the executive of Kaizer Chiefs, we had a discussion, and then we sat with the Polokwane municipality to see which area can we touch. Through the mayor, John Mpie decided for us to come here because this was the mostly affected area with the disaster. People would be asking, why would you use the Polokwane municipality as a point of reference, wherein you will say
let's consult with this municipality first before any other person? Through our partnership. Oh. Remember, we've got a partnership with them. So obviously when we do projects, we consult, and then fortunately they were positive with the partnership they've got with the other municipalities, the collaboration they've got. Then they suggested, obviously we're not focusing on one area, let's say particularly, but where we could lay a hand, it's part of us coming to Polokwane, we then had a discussion. And obviously with Masingita partnership also, Mr. Nkuna through Dr. Nkuna. Yeah. We did a partnership, we discussed with them. It also affects them because they're in Kiani, they're here. The Masingita group, which is the mall and the center. Yeah. Yeah, so we thought, there's no brainer. We can just come through and work together and see with our sponsors, Vodacom and everybody to be on board. Obviously, the disaster affected different areas, but this was the mostly affected area. So it touched all of us. You've been discussing in boardrooms and in offices, and now you are here. What kind of picture are you getting here? Well, fortunately, we are in touch with our people. We are in touch with reality. We don't just sit in boardrooms and in the offices, but we are in touch with reality. And these are our supporters that are affected. And when you work with people, you can have that soul and feeling that, you know what, let's go back and touch those people and assist. And being here today was very emotional. It was touching, seeing the people, being in touch with the people and feeling them. It's amazing. And what would be your parting message to your supporters and or even other businessmen and women who are within the vicinity, maybe in projects like this, in terms of assisting our people? Look, it's natural that when we are alive, when we're living together, we must support one another. We must support each other. We must lay a hand. For business, let's go out there. Let's not wait for government. Let's do it ourselves. Let's initiate and let's give back. Giving back, it's a blessing. I mean, it's got to be there. It's not something that you're forced to do, but giving back, when you have love and peace, like our slogan says, you'll always give back. You'll always be there to support. To anybody who's out there who can come to these areas and see what people have gone through, let's lay a hand. Let's just give a hand, lay a hand and give support. And through love and peace, you'll heal. It's fine. Let's not talk about Wednesday. Let's talk about Sunday. I understand Kaizer Chiefs is playing in Polokwane. Yes, we're playing our Comfort Cup game here. We brought the team from Egypt. As you know, we've got this relationship again with Polokwane, where we bring in games. One of the games is this one, which is a big cup for us, big tournament for us. We'll be focusing on that game. The one on Wednesday is gone. It's a Nedbank Cup. It's gone. It was our cup. They've taken it from us. But we are positive. We've got positive energy with the team. We're looking forward to a great game on Sunday. I see. We wish you good luck on Sunday. We'll see you there. And I sure hope the supporters that saw you here will also travel to Polokwane. Otherwise, thank you very much for your time. Thank you, my brother. Thank you. Love and peace. Love and peace indeed. So mingisi romgana lona FM bala ba kurumba Bobby Mtaung lawa ka email Pancha Kaizer Chiefs ntakuzela to tala leta ba vulavula ito kama ni pfumeleli sungula ya twa kuma ngemsava ya awara yan'we ya tava imsekweni nhlekani. Etsani Nkowankowa Giyani na lekapani Uyikukahle eka 92.6 FM Munghana FM Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimeli hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Enhlikani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi tindhawu to hlaya exivindzeni xa doroba ra Joni na ta le kusuhi ti hava mphakelo wa gezi. Nandzu wo dlaya wu nga tiyimiselanga wu pfuriwa exitichini xa maphorisa eMpumalanga. Khomixini ya Mahlanga yi twa vumbhoni kusuka ka Brigadier Rachel Macheng. Mahungu hi xitalo hi awara yan'we. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu.
hi sweswo mingiselo mugana lona FM komandlela nangona ku Afrika wa vulavula ku haxela wona twi kusuka haleno a ka Mphagani eka nhlekano eka hi languta hi laha va Love and Peace va Kaizer Chiefs va nga ko ku va seketela timhaka tete ta ku va ku seketeriwa mindyangu leyi nga hetelela yi khumbeka hi ndlela yeleyo a hi languteni lava yimelaka vavuhosi bya ka Dzumeri ku na vo va na swo swi vula loko xiyimo xi tetani ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi tetani maendlela yo lawa ta va hi kha hi va nyika nkarhi ku va va bula na hina hi ndlela yoyoleyo nakona ku tiri Afrika wa vulavula hi tiri ku haxela wona kusuka ka Mphagani kambe sweswi ni nga se vulavula na vavuhosi a ni kha ni bula na tatana Bobby Mtaung tatana Bobby Mtaung va kha va kombisa hi laha va nga khumbeka ko na hi laha va nga xi vonaka xiyimo tanihi Kaizer Chiefs ma vona ku swi na nkoka ku va va tirhisana na va Masingita Mall na va Masingita Plaza ku va va tlhela va pfunana na va spa ye le Nkuna Kral ku vona leswaku va tisa swa n'wanchumu eka vaaki impela va swi tisini se hi lava ku vulavula na lava nga ka yindlu ya vuhosi hi twa ku va angula va ku yini vona tanihi va vuhosi loko xiyimo xi tala ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta leswaku minkarhi ya ku tala ku humelela na ku ka ku nga humeleli ka miganga swi tala ku va swi vangiwa kumbe swi rhangeriwa mahlweni hi tihosi kumbe hi va vuhosi bya hina hi ndlela yaleyo hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM Nhlekani enhlekani maxi na ku xeweta vayingiseri hinkwavo emugangeni hinkwayo atikweni a va fanele va mbarise lexi ku mi kota ku swi twa ku ni mi twela kule ivi mi ta tshunela ka lexi u vulavulela ka xona kambe kumbe va xi susa mi xi khoma kunene ya hi kota ku ya mahlweni a va ni byelangi ku ni vulavula na va vuhosi kusuka kwihi se ni chava no swi sungula hi ku swa tihosi swa karhata loko ku nga swi vuli swona i onini tanani naswona mi byela vayingiseri lava nga mi yingisela papa i khensa swinene maxi loyi i Adam Mabunda ani hosi Dzumeri yimela hosi Dzumeri hi le ka miganga ya ka Dzumeri so hi yimela vona vaakatiko va ka Dzumeri switandi hinkwaswo leswi hi nga na swona swa 18 ina maxi va ku hi vona ndhawu leti a ni twe ku va kona ivi ni nga ha va voni na loko va ta vulavula na mina a ni hlekete ku ri ndhawu leti va interview ni voni va kha va interviewa hi van'wana a ni nga swi tivi ku ri a hi n'wina se mara a va ri koho va nga va ha kusukanyana sweswi ya no I can't swinene tanihi va vuhosi loko xiyimo xi titani mirini muhaxi na vayingiseri hinkwavo hina leswi swi nga humelela lani swi hi tsakisa swinene swi hi tsakisa swinene loko Masingita Mall na Masingita Plaza na Kaizer Chiefs va endle xikungu xa ku tsakisa swonghasi ku ta va ta khoma xikatla vaakatiko timhaka leti nga humelela ta ndhambi i timhaka leti nga vavisa swinene loko hi languta vaakatiko va hina lava nga honekeriwa swi hi vava hi ndlela leyikulu ku ngo va swa ku a hi nga swi tivi ku ri hi nga ndla yini ku ri hi va thova loko mi ta va mi twe premier a kombisa timhaka ta ku ri rirhandzu na kurhula swi endla yini eka vutomi bya munhu hambi a vabya mi nga va mi swi twisise kahle leswaku timhaka leti mi nga ti endla mi joina ti-forces mi ri vanharhu hi ndlela liya ni nga vula hi kona i timhaka leti ti yaka kule na ntshembo leswaku na le tilweni ti fikini loko mi languta miganga yan'we yi khumbeke njhani hi mikhukhula leyi na ndhambi leyi mina ni ve un'wana wa lova kantsongo ni tlele ehansi ka nsinya ka mungongoma hi ku hi yelele ivi bulo ri tsemeka ku sungula ku na mpfula se swi komba nga ri nge tlheleli endzhaku kambe n'wina mi nga ka swoho kumbexana mi nga yini ka xifaniso xa kahle xa ku mi vone yini swi hi khumbe hi tindlela ta ku vava swinene mo ni sungula aka timhaka ta xikolo loko u heta ku ndhambi yi heta ku humelela a ku nga yeki xikolweni xikolo a ku ri nkarhi lowu a xi pfula ene loko hi languta timhaka ta xikolo ku vana va salele ndzhaku hi 5 days va salele ndzhaku swinene lero ti hi khumbini aka vana leswi a mi kha mi hlamusela swona lani ti hi khumbini swinene aka loko mapatu ya nga ha fambeki loko mapatu ya nga ha fambeki mi ta tsundzuka ku laha hi le matikoxikaya ku va mutirhi a nga yangi ntirhweni siku rin'we i luza mali yo tala leyi a yi tandla leswaku
a hlayisa muti ma swi tiva leswaku vanhu vo tala lava hi nga na vo amugangeni mali leyi va yi kumaka i yitsongo swinene se loko mpfula yi ndla leswiya swa ku yi kukula mabiloho na mapatu ku nga ha fambeki munhu a nga yi ntirhweni swi affecta mhaka ya mali leyi faneke yi hlayisa mindyangu hi na varimi lava ku nga voho backbone ya hina la mugangeni hi ku hi tisela swakudya va swifuwo va ku rima va vaviseke swinene loko no mi byela sweswi varimi va hina va thola vanhu va ku hlayanyana laka basically agriculture leyi humelelaka la mugangeni yi thola vanhu vo tala ku tlula ya so lexi xi nga humelela i ku tindhawu to tala ka a ta ha ri ku tirheni swi fini ngopfungopfu swimilani swi fini loko swimilani swi fa number 1 swi vula leswaku vanhu lava va tirhaka laha va nge holi hi ku va hola hi mali ya ku huma laha va tirhaka kona ku yimisiwe vatirhi vo tala up until loko ku ta recoveriwa swi vula leswaku na swakudya swi ta shorta income yi ta shorta se i swilo leswi swi nge le ku hi karhateni swinene mayelana na ndhambi leyi nga va kona se ne ku languteni ku loko se xiyimo xi ti tani va Kaizer Chiefs va tiri va ta mi pfuna kusuka kwalano mi yisa ku yini mahlweni tani hi vavosi na miganga ya n'wina leya 10 ya mpfuno lowu mataku mo ni rhanga ni kombisa ku ri wu ta va wu endle leswaku vaakatiko lava nga ta va pfunekini va swi twa leswaku va na le kaya va swi twa leswaku va na vuyimeri hambileswi tani hi vukosi hi kalaka hi nga contributangi nchumu ka leswi Kaizer Chiefs na Masingita va nga endla swona vanhu va hina va kumeka va kahle loko va va kahle ku va na kurhula muhaxi so hi twa hi tsaka swinene lexi hi nga ta va hi xi dyondzini aka leswi a swi kha swi humelela namuntlha i ku ri na hina eka nkarhi lowu taku swi ta lava leswaku hi famba hi taka koho ka Masingita hi ya koho ka Kaizer Chiefs ku ri hi swi vonini leswaku va na rirhandzu vanhu va swiyenge sweswo leswaku na hina hi contributa hi ya ka voho hi ya contributa vanhwini hi vona leswaku hi nga va pfunisa ku yini loko hi kha hi pfunana na swiyenge swoleswo a hi tseleni le ka Dzumile ka miganga ya 10 a xi se huma certificate ku ngcine xi nga se huma xi fika kwe a na mi ri na premier sweswi la na hosi Dzumile va ri kwala ve ri swi endlisa ku muhaxi i mhaka ya sensitive yaleyo ni to yi tsemakanya swinene tanihi sweswi mi nga yi kombisa hina hi vutisisa sweswi hina hi la ku twa n'wina mi teka xiboho ku ma hlamula kumbe mi hlamula ya mo ni hlamula hi ku tsemakanya swinene hi na vurhangeri laha ka Dr. Poppy Ramathuba na loko a kha a vulavula laha mi ta va mi swi twini leswaku lahawani ku vulavula murhangeri aka varhangeri vo tala lava a va nge le ka position leyi a nga ka yona va tsandzekini ku endla process yi fika laha Dr. Poppy a nga endla leswaku yi fika kona ka ku hi ze hi va na investigative committee leyi taku yi ta lavisisa kahle ku ri kahle why ko kwetlembetaniwa la wu le kwini mpfundla wa kona so sweswi hi vulavulaku investigative committee yi tirhini ntirho wa yona yi submitini aka premier se in 60 days andzaka loko yi sungurini investigative committee na loko yi submitini tlhe hi hlaya another 60 days ya ku ri premiera a va a hlamulini hi ku ya hi leswi ti-findings ta investigative committee ti nga ta va ti n'wi byele swona se hi kwalani ni swi tiva ku ku na
ne ani masitwa ni munhu wa mahungu na ne hanya swona kambe ni khensile mhlava ni khensile swinene ku va mi te mi ta bula na hina hi kota ku twa ku xiyimo xi njhani na hina hi khensile leswi mi nga hi rhurhela la hi ta hi ya vulavula na va Sentech a hi tsakisiwi hi timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri bya swa tinqingho a ni tivi ku n'wina mi vona yini loko hi kha hi hetisela hi ku loko hi fika laha a ku nga vulavuriwi na sweswiwani loko ni languta a swi olovi ku va vanhu va va na vuhlanganisi laha ku nga va ku ri na munhu a nga lo pfala kumbe mi tiva hi mpela ku ri na xiphiqo xa swa vuhlanganisi xiphiqo xa vuhlanganisi a xi ri kohonyana hala ndzhaku laha hamba hi byeriwa ku ri ku yiviwa ti-battery ta leswiya swa hambi mi tithawara ta kona mara xi vuye xi nyamalala xiphiqo xexo mara sweswi kusukela ka ndhambi leyi hi le ku hluphekeni swinene and imagina loko mi ri problemeni ya mabubutsa na yoho na mikhukhula yaleyo mara mi tsandzeka ku hlamusela ku ri mi nga pfuneka kwini ku hlanganisa na lava nga mi pfunaka swi le ku hi tikiseleni swinene and nakambe hambi leswi hi nga le matikoxikaya ku na vanhu lava va tirhanaka na swilo swa vuthekiniki leswi swi lavaka leswaku leswa swa signal swi tshama swi va kona hi le ku xanisekeni swinene tani hi vukosi na vanhu va hina vuhosi a ni ri rhandzi ri mi nga ri tirhisi swa vukosi swa hina okay a ni swi nga dzudzeka ku fana na sweswi ni haxaka Afrika va vulavula na vukosi loko rozo swi lava a nga swi dzudzela le kule se ni ti tlhelela ku eka manghena ni khensile vavoti khensa swinene muhaxi na va ri yingiseri khensile inko i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM bete hi vona bete David Adam Mabunda hi ndlela leyi va yimele hosi Dzumeri kumbe va hosi bya Dzumeri va langute bya ka Dzumeri va langute ka miganga ya 18 hi ndlela yoyoleyo a hi bule na lava va nga koho hi twa ku vo lava nga kona va ri yini xiyimo loko xi tetani hi ku byeriwa ku na vanhu lava va nga vuyeriwa eka siku leri hi nga ta bula na vona sweswiwani hi twa ku vo va ri yini vahumelerisi va mina vo langutana a ni tivi ku va minicha ku yini hi ku mina ni lava vanhu va ta hi ta vulavula hi ta kota ku vona ku hisa ku yini mahlweni hi ndlela leyo ena va ri ku Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ivi ku nghena hi fike njhani la okay ni ta twa swona ku hi fike njhani la hiko loyi ni n'wi vona ku ntombi yitsongo ngopfu ku yi nga va yi wela ka leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona kambe yi mani hi twa avuxeni mani minjhani Hefukeni minjhani? ni xitshuneteni nyana kusuhi na n'wina xexo ni mi twela kule minjhani Hefukeni minjhani? Hefukeni mina hi mi khalanga n'wina ke Hi mina Wisani Mabasa kusuka ka N'wamaranga. kahle le ka N'wamaranga kumbe le ka Zapa Hi le ka N'wamaranga. le ka N'wamaranga okay Wisani mani Mabasa sesi Wisani very mina va ni tisela vanhu lava va nga van'wana va lava nga vuyeriwa hi ntirho lowu a hi ri ka wona na n'wi mi vuyeriwi Hi swona. n'wina mi vuyeriwa hi mhaka ni wele hi yindlo hi nkarhi lowa wa mpfula. se loko yindlu leyi wa a ku ri yindlu yi ri yoxe kumbe a ku ri na tin'wana tiyindlu kwalaha kaya A ku ri yin'we. a ku ri yin'we leswi vulaka sweswi mahari hava yindlu xiyimo xo tika swinene ni byeleni loko yi wa a ku yi we na nhlekani na vusiku a ku ndleka Yi we na nhlekani. swantswa ivi mi ndla yini xo sungula kumbe mi swi vonise kwini kwale yindlu ya wole Yi sungule yi huma ti-crack. okay Loko ni tshamini laha hansi laha semendeni ku va ku kha ku pfempfa mati. sure swi vula ku na la yi nga koho hi le nhlangasini Na nhlangasi. se ivi yiwa Yeah. se kusuka kwalano mi ndla yini sorry ku mi tlhelerisela ndzhaku wolawo kumbexana hi nga swi tiva kambe loko mi nga ri ka xiyimo xa kahle ku vulavula hi swona hi nga hundza hi hundzani Hayi a hi hundzeni. okay it's fine na khensa se namuntlha se loko yindlu yi ta va yi wile sweswi mi ndlisa ku yini mi tshama na maxaka va mi pfune njhani ku fika sweswi Ni tshama na mani. a mi ri xitandini xa n'wina xitandini xa se mi tlhelele ka mani va ri yini mukhanselara va vuhosi va masipala va mi tshembisa swin'wana Ya va ni tshembisa ku ni pfuna hi ku ni bendlela e new house. okay se namuntlha lava loko va mi pfuna va ri va mi pfuna hi yini va mi nyike
va hi nyike ti-food parcel ku ma aka Masingita Mall kumbe Masingita Plaza. swi mi khoma njhani? Hayi me swi ni twa swi ni khoma kahle ngopfu because mali ya ku xava ti-parcel food parcel a ni nga ha ri na yona because ni fanekele ni langutana na murhanga a kaya. lexi tandini xa n'wina a mi tshama na mani? Ni tshama na vana va mehe va yi 6. mina n'wana va 6 n'wana? Yes, 3 boys 3 girls. 6 ni vula ku ntlhanu wu Hi swona. xihundla xa ku i yini? ene ma swi hleketa ku ni vula yini ale xihundla xa ku i yini? Swo ka swi nga tikombi because ximira xa mehe i xitsongo mara khale ka dya mugayo. Ku mina loko ni vona vona ntombi na ku yi nga yini na vana va ntsevu wa hiko a swi fiki Hayi mina vona. okay se a mi tshama na vona swi vula ku a ku ri yindlu yikulu leyi nga wa musi? A ku ri 2 room. 2 room a mi tshamisa ku yini na vana va ntsevu mi na 2 room kasi? Van'wana lava va fana ni va ni va yisele ka mani va tlela ka mani. Va tshama le ka mani? Okay no se va mi pfunini mi pfunekile leswi a mi fanele mi xava swakudya mi ta xava swin'wana mi ri yini ka van'wana lava kumbexani a mi ta tsakela ku na vo kumbexani loko swi koteka va mi pfuna a mi ta ku yini ka vona lava va nga kotaka ku pfuna van'wana vo fana na n'wina ku ya mahlweni? Me no rhandza ku ya khensa na ku va hlohlotela ku va nga endleli hina ntsena a va hi mahlweni va endlela na van'wana ene Xikwembu a xi va katekisi xi va endla hi tintswalo laha va nga teka koho a xi ya va ngetelela because leswi va nga swi endla i swa nkoka ngopfu evuton'wini bya hina va hi kombe ku va munhu a ri koho emisaveni i swa nkoka ngopfu. Mi twisisa swa mina khetseli swinene se swa mina loko mi kote ku va mi bula na hina hi xiyimo lexi xo tika lexi mi vulavulaka hi xo hi ku anakeni xa tikomba ku a xi olovi xiyimo xexo munhu a ri na yindlu yi wa ni tshemba ku yi onhe na nhundzu ya n'wina leyi mi ri na yona le ndzeni swinene. no ni mi twisisa swa mina inkomo Mkhensini I can't sweswo mixer Munghana Lonene FM kambe mi te n'wina mani? Wisani Mabaso. Sesi Wisani Mabaso kusuka le aka Zava va kha va nyika xifaniso xa hila xa leswi va nga hlangana na swona xiyimo xo tika swinene lexi va nga hlangana na xona manana wa vana va ntsevu loyi na ye a nga hetelela a weriwa hi yindlu ivi loko yindlu liya yiwa ivi yi hetelela yi n'wi onhela na nhundzu ya yena hi ndlela leyo se i timhaka leti ti hluphaka swinene loko na ha vulavula hi ku hlupha ku nghena un'wana wa jala na yena ku vulavula na yena i bava la ya va ku a ri koho kambe la ku nga na mina a ni wa swi vona na yena ku i jaha se ani hi yo mhaka ni ku i jaha kambe a hi jaha i wanuna loyi a nga nghena la avuxeni buti Ahee minjhani? hi pfukeni minjhani? Okay. leswi mi nga mbala tindleveni swi ta mi pfuna ku twa ku mi kota ku twa ku mi titwa kahle ku fana na mina leswi mi ni twisaka swona ke loko mo ze mi twa mi nga swi twisi swona swi vula ku mi vulavulela hansi hi ta kombela mi ku enyana rito byelani vayingiseri loko ku ri kumele ka xiyimo xa kahle xa ku va byela ku yin'we mani hi twa ku hi vulavula na mani? La vulavula na Thabo wa ka Moyani kwale ka Mphagani. Okay. Thabo Moyani tshama ka Mphagani hi kwela? Hala Hoxani hala Masakala hansi. Kambe ka Mphagani ku na muganga ye le ya Hoxani na le na Dzanini na Basani na Chosini na Divila ya miganga ya ntlhanu na kumbe ku na un'wana a ni twa ku u hlaya la na le Nyanyikana halaya lava ku vala ne le Nyanyikana okay le ku na kun'wana va ku vitana ku hi vito ra le Mozambique ma ku vona kona hi le kwini Tichosini hikokwalaho ka yini ku ri na mavitivito ya switandi leswi nga landzeni la aka mujaji hi ku na le kun'wana ve le Tichosini ku na le kun'wana ve le Divila ku na le kun'wana kambe ku na emiganga leyi hi vulavulaka yona yi le ka Mphagani ko va vanhu va suka kwala
It's like lava va suka eMozambique, that's why va ku le Josina la muganga un'wana. Va fika setela ku hala loko va suka ku hala Mozambique exitalo. Ani dichosini ya makutoa ku mara makutoa kuna le dichosini la ala bolovi okay kaba yena ni mahlweni n'wina la ka Mphagani loko ku va na mikhukhula liyana timpfula titandambi ti mi khumbe njhani n'wana ti vava ngopfu kambe loko a khawulola xitarateni a wu ta ku ni vaye blind ni ta ku ni vaye blind because na mina ndlela no yima a ku dleka yini mpfula leya mazenga ma thona mata ma nghena ndzeni mata yo tshama ku khapa masiku hinkwawo ayo khapa mata na mbedo a wu yimisiwa cause a wu tsakama mbedo so bo yimisa u pfala plastic ku la u nga ko u nga tsakama a ku nga ere ku taka yini a wu tlela lo yima na mbedo ni nga tlele ka wona uchaku ta tsakama mbedo lowa and mpfula ya yimpela yi nga be 2 weeks to 3 weeks ovela 3 weeks sanibye la a wu ri ko a swi nga koti i nga suka eya kun'wana cause miti yo ku tala kwala a wo hlawulela laha ku nga thuba nga neriwiki mo hlawula a swi vanga yini a swi vanga ku tintangwa mi nga fulelangi kahle kumbe i mhaka ku matimba ya mpfula lama a manyanye ku tlula mpimo matimba ya mpfula liya a yi ri matimba mpfula leyi a yi ri matimba swinene so loko la ku ta ndhaku wu ponini mbedo lowa wu vuye wu sweswa u tsakaminyana mara at least a swi fani ku lowu tshika ni levo swo ka swi nga fani ku lowu pfale hi maplastiki nyana mara kun'wana tikhonini a wu tsakama mara swi omini u omisini so a wu tsakama i ri kwihi hi le ka n'wina kumbe hi le ka wena hi le kaya hi le ka n'wina okay se a hi languti ka xiyimo xo fana na lexi hi nga ka xona namuntlha la i pfuneke njhani na wena va ku nyike swakudya kumbe va ku nyike swin'wana ya na mi va nyike swakudya ni pfuneke hi swakudya swakudya le mazingini mi fika kwihi le mazingini le ya ku pfuta mi lunghisini ku endleka it's like i shiftile ka room yin'wana room leyi pfuta ngopfu i shiftini na ka room liya it's like la a yi pfuneka ni ni byeli lava va mukhanselara va masipala loko va kha va mi pfuna va kutani veri yini veri va ta mi pfuna njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo va fambe kha va cheka va ku vela ta hi pfuna mo special lava nga weriwa ngopfu ti nga wa a va rhanga ngopfu hi vo lava ti nga wa kala ku na ndhawu yo tlela na ku veka swin'wana na swin'wana se swi vula ku Thabo sweswi ni vulavulaka na wehe wa amukela ku na van'wani lava na wehe i nga kombetela ku sungula ni mi pfuna laha because ku na van'wani swa vava na vana lavatsongo mukavulo swi tlakula kwala handle kwala swi endliwini swi vona ku endliwini yindlu zeyiwa hinkwayo 3 room or 4 room hinkwayo swa vava ni nge vuli ku mehe yi nga yima kaya ni ka a va rhangi hi mina mara swa vava straight leswi swi vulaka ku loko wo va i kha yi twa wena va ku ka miganga yin'wana vanhu va ta va fika va lwela swilo kumbexana va lwela swakudya kumbe va lwela yini i nga va byela yini hi timhaka to toleto i nga va byela ku a hi sungula ni languta ku lava nga khume hi ku van'wani va ya va nga weriwangi mara va ya va ya lwela swakudya na hinkwaswo sweswo ni nga va byela ni nga va kombisa lava va phakelaka ni ka fanele mo rhanga hi lava va nga vonaku xiyimo xa vona xiyimo xi njhani kasi na hina vo lava va nga weriwa le a swi vona swa vava se sweswiwani kusuka la ku ya mahlweni le ku pfuteni mi la ku hetelela mindlisekweni mi vona ngeti mi ta swi kota ku va mi pfuxa kumbe hi nga lava van'wani va lava nga le ku yingiseleni va twa kongeti va nga mi pfuna ku va mi lava yini kahle le ku pfuta mi la ku cinca mazingi mi la ku cinca timhandzi mi la ku cinca yini la ku cinciwa mazingi na timhandzi i ndhawu yo tanihi kwihi i 4 room i 4 room mali ya na hinkwawo yi pfuta hinkwayo a hi leswo mafulele leswo tani swa khasela yo pfuleriwe mkhwalu so mara vulavula na nga xixice njhani i nga xicinci yi pfuleriwe mkhwalo se kumbexana ma halati mati phela loko yi nga halata malembe ya halata yo sungula ku la ngopfu lembe leri hawa lembe leri ro yi nga fika yi tika swinene fika yi onha na laha ku thona u nga ha thoni mahalaka kunene leyi tiva ku thona u nga ha thoni let me tell you Thabo se wa tirha Thabo sizini leswo swa ku loko se va ku tshove ku khele ku khiwa malamula sweswo swo taniya mkhwalo tira mkhwalo
Okay, no, nkhensile Thabo, nkhensile swinene. So Enkom. Fambisa sweswo Thabo a ka bulana yena kusuka la aka Mpagani. La ka Mpagani la ile ka va Gaza Eric Mhlongo. Hi kona la. Se hi kwala hi nga kona. Hi Gaza kwala hi nga kona hi hala ka n'wina. Tana ta ku vona. Kama msirtani mingisela Munghana Lonene FM nteri hi teka ntirho lowo hlawuleka lowu wu tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va Masingita Mall, Masingita Plaza hi ku tirhisana na Kaizer Chiefs hambi ku ri Nkuna Kral na Spa xa le Nkuna Kral hi ndlela leyo nteri hi rhurheriwe a Healing Wings Temple Church hi laha hi nga koho la tlhelo ka xikolo xa Sasekani hi ndlela yaleyo se na mfundhisi la i yingisela xivongo ku i xaka mani na mfundhisi Shy, Pastor Shy hi voni nga na vona na mina a swi nga ti mihleketweni ku ka xivongo lexi ku nga va na mfundhisi loko ni kha ni languta vanhu lava ni hlanganaka na vona kwala viton'wini kambe hi lava Pastor Shy Shewe minjani efukile minjani efukile akhensa akhensa swinene Pastor man ani himpela na pfumela ku munhu wa tswariwa a ri yexe a hambana na vanhu lava kwala a hi sunguleni kwalani ka ku kumbexani hi sungula hi vulavulanyana ka ntsongo hi matimu ya kereke leyi ya n'wina kereke leyi ya n'wi kahle leyi akhensa swinene vito leri huma kwihi ri lo tumbuluka kwala ndzeni hi mhaka ya ku navelela vanhu ku va tshamiseka ximoyeni and then amirini na le mihleketweni so ku nga timhaka ta ku horisiwa se ro huma ri ri aka buku ya Malachi chapter 4 verse number 2 leyi ngo dyambu ra ku lulama ri ta huma ri na ku horisa timpapeni ta rona se ku vuriwa hosi ya hina Yesu Kriste se ku horisiwa lokuwa ku huma ku ri ka yena la endlaka sweswo hina ho va swibye ntsena akhensa mfundhisi se namuntlha mi rhurhele hina na vurhangeri bya tiko ra kumbe vurhangeri bya xifundzankulu xa Limpopo tanihi kereke mi titwa njhani ni twa ni tsake ngopfu swinene ni pfumbala marito lama ni nga ya vulavulaku ya ku humesa swe le ndzeni ka mbilu mara ni twa ni tsake swinene ku va namuntlha mi fikini haleni and then ro sungula ni mi vona ku Munghana Lonene hi leyiwani yi fikile ndhawini no twa ingari milorho mara impela na swi vona ku enhlikani vele dyambu xa haleni yeah and then intsako lowukulu kumba ka hina ku vona at least mi fikile mi ta vona na ku teka matimu ya leswi va nga le ku tirhiseni xiswona vakulukumba lava loko va karhi va twela lava nga siwaneka loko va kha va twela lava nga siwaneka tanihi kereke mi titwa njhani loko mi ve xiphemu xa ntirho wa muxaka lowu ngopfungopfu loko mi vona vanhu lava himpela va nge le ku pfunekeni ku va huma ka xiyimo xo tika swinene ya a swi vava ngopfu leswi a swi humelela ku va mi dzika yindlu mi nga humi pfula yi karhi yina tindlela na tona ta vaviseke swinene hi tsundzuka swisiwana leswa vanhu ku lavan'wani tindlu ti nga le kweni ke va hlayiseke ku fikela kwini and then loko va ze va sikiyima va ta va ku hita ku va pfuneni ntwe ntsake swinene ya hi ku ri loko u pfuna un'wana munhu na wena siku rin'wana u ta ku pfuna se va lona ku va kombela va ku hayi hi kombela ku tirhisa ndzhuti lowa n'wina ku ta fikelela xichava lexi hi ku ngwetlisani impela mi ta va pfuna hi ku loko u pfune xisiwana bibele yi ri u lombe xikwembu and then yi ri loko xisiwana xi rila and then ni teka ndleve ya mina ni xi honisa siku ra mina ra ku rila ri tata ri ni nge twiwi hi munhu yi khomeni kwalani mfundhisi no la ku teka mahungu loko ni vuyana la ta ku xitsongo mi ni byelenyana ku tanihi kereke n'wina mi ri yini loko xiyimo xi tani mi va pfuna njhani vanhu lava mi hoxa njhani xandla ka xiyimo lexi hi nga ka xona kambe a hi sunguleni hi kuma mahungu ya misava ya awura yan'we mingiseri i Pastor Shy lava hi bulaka na vona hi ta vuya hi hetisanyana katsongo na vona endzhaku ka mahungu ya misava ya awura yan'we nhlekani eka Malamulele eka mina ku ya fika eka matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM
makombandlela na swipimelo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makombandlela intiyiso hi rito eka lava ri pfumalaka yo maka herila ka aka Mphagani namuntlha a ku pfuke hoyi yikulu laha van'wana va kha va ku ka Mphagani ile ka Mphagani kumbe ile ka Mphakani van'wana va ku na le Mphakani phela ku na Mphakani yin'wana yi nga kona le a N1 le se swi hambanisa ku yini kumbe xalo no kuma un'wana tata ndzela ku lani ku hambana kwihi na le a swi ta va swi ri mahungu ya kahle swinene kambe mani hetsela na mfundhisi la na ha ri na vona Pastor Shayila lava ningeteri i van'wana lava va nga hi rhurhela va na kereke ya kahle ngopfu mingisero wa mehe nthemba mi ta yi vona le ka xiyenge swa mabulu swa Munghana Lonene FM hi ku ntsakisi i ta va a swi hangalaserile mi ta kota ku swi vona hi ndlela yeleyo ntirhi hi le Healing Wings Temple Church eka Mphagani la tlhelo ka xikolo xa Sasekani hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu na Pastor Shay Pastor a hi hetseleni Pastor na va mi byela ku mi ri yini n'wina tanihi tikereke loko swiyimo swi titani vanhu va kha va ta pfuneta van'wani va ta pfuneta va ri kwala kerekeni ya n'wina a mi ta ku yini ka rixaka hi ku angarhela na rixaka ra tikereke hi ku angarhela loko swi ta ka timhaka ta ku pfuneta wa rikwerhu na ku na n'wehe mi le ku endleni mapfhumba ya muxaka lowu ke la khensa muhaxi xo sungula a hi tiveni tani hi kereke o hi vulavula hi xikwembu lexi nga nyika xi nyike n'wana wa xona leswi vulaka xi ve example ka kereke ku na hina hi nyika munhu loyi a lavaka ku humelela a nga fanelanga a hambana na ku nyika se minkarhi yo tala mi kuma ku hi lava fundhisi nkarhi wun'wana hi yima hi langutela ku nyikiwa ntsena kasi mara mhaka yi kulukumba ku yaloyi a nga hi dyondzisa ku nyika hi fanekele hi famba hi ntila wa yena na nkoka lowu a nga hi kombeta wo wa ku nyika ku hi fanekele hi swi kopa ka hina hi tlhe hi endla ni ta vula ni ku loko na ha sungula kumbe before ntirho lowu ta va kona andzeni ka mina ku ve ku va vutomi byebyo bya ku languta vana lava nga siwaneka andzeni ka mindyangu lava nga fika ni vana bona na ku va tlhogomela se ku ze ku bana mimoya nkarhinyana wun'wana wu nga hindza ku va na van'wana lava ngo ni kombela ku ta pfuniwa ku mi ta ni endlela xiyindlwani mi ni rhufela xona hi tsutsume hi ya rhufa ku tsutsuma ku tlhela ku tsana n'wana wun'wana ku ni pfumala ndhawu ya ku etlela na sweswiwani hi yimise roof hi leswiya swa tinsimbi swa mazenge hi vekini ku sala ku ata vekeriwa switina already swi le ku foromiweni so hi ndlela yin'wanyani i ntirho lowu hi nga le ku wu endleni December yin'wana na yin'wana laha kerekeni leyiwani hi nyika vanhu swiambalo va swi ndlala hansi hi hlengeleta la xikarhi ka lembe loko lembe ri hela ivi hi va phakela lero i ntirho lowu kereke leyiwani yi nga le ku endleni nkarhi hinkwawo kona ku langutisa swisiwana ivi swi phameriwa ko va ku minkarhi yin'wanyani hikwalaho ka ndhawu leyi hi nga tshama ka yona a swi olovi ku munhu a nga tikuma swiambalo kumbe mukumba kumbe swo karhi swa ku nyika mara hi khensa hosi va ta vanhu van'wana va last time a va huma va ri Polokwane va ta nyikelela vanhu swiambalo sweswo vanhu va mbaletetela and then na ku siwaneka la hi pfuna kona ya swi kota ku pfuna a khensa mfundhisi a khensa swinene mfundhisi na mi rhurhele kahle hi khensile swinene mi va byela va nga swi tima gezi hi ya famba hi 2 okay no va nge ri timi va ta ku munhu a ngo ya fika ku se leswi ku nga le ku hangala ku weni mani hi tima hi fambe 2 awa no mi amukela tiphineni ndhawu ya n'wina haleni Munghana Lonene i ndhawu ya yona ndhawu leyi khensa swinene u si mi katekisa thank you a khensa swinene mfundhisi sweswo mingisero Munghana Lonene FM la Bibele na vona Pastor Shay kusuka la kerekeni leyi va nga yi rhurhela eka yona kereke yi thyiwe nda ku byela sweswiwani hi ku vito leriya ri pfa ri nyamalala kambe va yi the Healing Wings Temple Church ila hi nga ko ila ka Mphagani la hi tisiwela hi ku seketeriwa hi va Masingita Mall Masingita Plaza hi ku tirhisana na Masingita Nkuna Crawl ivi va tirhisana na Kaizer Chiefs ku vona leswaku va pfuneta van'wana va vaaki lava va nga kona hi ndlela yoyeleyo nakona ko Afrika wa vulavula ta ya mahlweni ta kota ku va hi bula hi languta swihehlo leswi hi nga vulavula hi swona swa ku va
hi vulavula hi timhaka ta leswaku madzolonga ku ya hi rimbewu ya tlhela ya susumetiwa na hi swivangelo sweswiya. Ni mi nyike xifaniso xa tivhidiyo timbirhi. Video yo sungula a yi ri ya mhani a kha byela mhani wun'wana ku i ta n'wi vavisa, kasi video ya vumbirhi a yi ri ya mhani a kha byela mhani wun'wana a n'wi byela ku famba i nga hati la. Se xivutiso ku ta va ku ri ku hikokwalaho ka yini loko vanhu va fika loko ko va ku ri wanuna a fika a kuma ku wansati wa yena i na wanuna kulobye ematshan'wini ya ku va va olovisa xiphiqo na nsati va holova tanihi vavanuna, ivi na le ka vaxisati hi ndlela yeleyo. Se hi lava ku bula hi yona eka hi languta timhaka letiya ta ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu hi hafu ku bile awara ya 1 nhlekani lowu. Se mi ta hi bela riqingho kwala mi nga kona ka nomboro yaleyo ya 0860 002543 ta ri teka riqingho rero hi hafu ku bile awara ya 1 ku ya fika ka awara ya 2 nhlekani lowu wa Xikwembu. Kambe hi nga si fika ni le ka awara ya 2 hi 10 timinete nga si ba awara ya 2 hi ta bula na Professor Hlengani Mathebula. Na vo hi ta bula na vona hi ta twa ku ve ri ku na ntirho wun'wana lowu va lava ku hi ya wu endla munduku wo yelana na walowu. Se va ta hi byela ku ntirho wa ku wu fambisa ku yini, se u nga kayeli swoswoleswo. Sweswi na va bula na vayingiseri va mehe va nga kona la ka Mphagani la wun'wana wo sungula hi loyi. Avuxeni buti. Avuxeni buti. Inkomo buti Pet. Minjhani papa? A xi khomeni ku na mi nga pfukile hi ngo kombela n'wina. Pfukeni. Mina ri tukulu. Awa. Ani rando. Hikokwalaho ka yini mi nga u sa chavisa ku vulavula na mina? Buti Pet va chavisa phela masukulu ni vulavula na n'wina kumbe ni vulavula ka munghana lona ni. Inkomo. Byela ni vayingiseri n'we mani? Mina Johannes Madume Sakuneka kwala ka Mphagani. Ke Madume. Sakuneka. Ke Mukhalanga. Mkhalanga. I Khalanga i Munyaya. Mi tshama hi kun'we a di Mi tshama Hoxani. Hoxani. Yeah. I khale mi kha mi tshama kona? Malayini ya endliwa kusuka kwala xikarhi ka Mphagani na N'wamaranga kusuka laha mi nga pfi mi hundzuluka loko mi hundzuluka matwala mi fanele mi twana. Okay. Mi ri malayini kusuka kwala ka Mphagani xikarhi? Ni suke marhumbini ni ta tshama kwala ka Mphagani. Leri khale mi ri la? I khale ni ri lani yo sungula. Hikokwalaho ka yini mi khala ka ndhawu leyi ku ri na miganga ya matiko lama nga la ka Mjaji? Ku na le Divila la. Yeah. Ku na le Dichosini la. Yeah. Ene ma kona matiko ya. Ku na Basani. Mavito lama ma suka kwihi? Mavito lama a ni se tivi buti Khalanga hi mhaka ku no twa ku ya thiwini ku ri ya sukela kwini a ni ma tivi. A ni mi ri khale mi ri. I khale ni ri kona no twa. Khale mi ri la mi kha mi jikajikela a mi landzeleli. A ti Chosini. A ku ri na swin'wana va ri Sindluwana. Msinya wun'wana va ri Sindluwana. U lava ngopfu hi vusokoti. Se vusokoti byi tele. Ya. Se ku tshama vanhu. Ku tshama vanhu se vusokoti lebyi bya chava vanhu bya suka. Ya bya talangi ku fana na ku sungula. No ya khensa swinene mani hikwala ka Mphagani mani mi ri mini ka yini? Buti Pet a ku na nchumu lani. Mukhanselara wa le Bush ku ku na nchumu lani Buti Pet. Se milani vuya ta va mukhanselara na la. Ekuri a Bush se skona. Ni vuya ta va mukhanselara ngopfu Buti Pet. No a khensa swinene. Ni byeleni n'wina tani muaki wa le ka Mphagani loko mi kha mi languta sweswi a hi kha ku na timpfula na hinkwaswo leswi mi vone yini n'wina loko mi ri la? Buti Pet leswi ni nga swi vona kusukela a ni se tshama ni swi vona kusukela ni ri kona. Mpfula leyi yini swinene ku tlula na liya ya 2000. Hikuva a yi na vusiku hinkwabyo la ka Mphagani vusiku hinkwabyo. Ene veri a yi nga ni na nhlekani na le na vusiku hinkwabyo. Vusiku hinkwabyo ri ze rixa. Loko rixa yima. Loko swi lava futhi yina mara na vusiku yi ta vuya. Na vusiku yi na vusiku hinkwabyo. Hlupheke ngopfu hi Buti Pet. Tlela hi lo tshama kun'wana hi yingisela ku swi ta wa swiyindlwana. A hi chava sweswo. Hi lava ku swi wa hi karhi hi swi vona. Sa ku nga ri ku tleriweni la ka Mphagani. A ya ku bihe ngopfu la Buti Pet a ni lava ku mi xisa. That's why ni ku a ni se tshama ni swi vona leswi ni nga swi vona. Se loko mi kha mi languta xiyimo sweswiwani a ni se mpfula yi xini xin'wana lexi va nge le ku chaveni xona ve ri tinsuna ku na tinsuna ndhawu leyi ti tele ngopfu ti tele swinene tinsuna leswi swi vulaka ku misuzungwana leyi nga kola yi le ku tirheni kumbe a ka ha ri hava swi koho swin'wana va hiselelaku ku ndlela ku ri ku kota ku rixa ripela
ta vuya buti peti ni mutwele mukhalaka ni ya khalanga na me akhetsa munyayi ni munhu wa kuma le Zimbabwe ya famba anga homi Zimbabwe uma aka the Great Lakes le a Central Africa. Okay uma ko kwala lomu kun'wana u famba khasiya siya mukhalaka kona hinkwako hi yo mhaka mukhalaka a hi Mutsonga mukhalaka a hi Muchangani esona buti peti papa ni khetsina ne no esona inko na khesi so mingisero Munghana Lonene FM wa yingiseri va hina veri a va tlela vo yima la ka Mphakani la hi mhaka ya timpfula leta ti ri koho va ri timpfula ti ri kunini se loko timpfula ti kha tina a ti kavanyeta loko mo ka mi nga ha ni vonangi ni vuyile kaya vhetani mi swi tiva ku ni kumbe bebi wa mina hala ka Mphakani la hina na vabebi va hina avuxeni ka tata minjhani butphetanga mi vekele na golidi la kumbe khalenyana se yi ri kona i khalenyana ri kona swa rini na swi vona byelani vayingiseri ku yin'we mani okay lavulakulani emulatelo munyepawo a Basani amugangeni wa Basani yini mulatelo yini mulatelo munyepawu ka Mphakani amugangeni wa Basani u byani mulatelo awa rona ligayi awa hi kona ma hi n'wina vona yawa ke vorina ka Mkhwana ai mina mi naveli na se ni byeleni miri swi fambe njhani hi nkarhi wa mpfula n'wami vona yini la ka Mphakani leyi mpfula leyiwani yini ngopfu no tinga ku yini ku yinzana liya ya 2000 mavona leya 2000 at least a yini kana nkarhi wa ku hi sweka hi tlhe hi hlantswa xeni hi omana se mara leya sweswawo yini west yi khomeni kwalano hi ku Ncindani i rila ku xavisa laha ku ndlela ku a nga kavanyeteki a xavisa hi ta kota ku va hi yisa mahlweni Ncindani Diamond Walk yi mi tisela kokwana Chauke water drilling. Hlawula kokwana Chauke water drilling a va borhi mati ma nga humi. Xana u pandzisiwa nhloko hi nkavelo wa mati, tihakelo ta le henhla ta mati u nga hlupheki hi ri kona. Hi ku borhela mati yo tenga ekaya epurasini na le tindhawini ta mabindzu. Mintsengo ya hina yo borha mati hi leyi landzelaka: 40 meters i 23,900, 50 meters i 29,600, 60 meters i 33,900, 70 meters i 38,000, 80 meters i 43,000, 90 meters i 48,000, kasi 100 meters i 52,000, 80 meters i 43,000. Hi tlhela hi ku nyika vukorhokeri lebyi landzelaka: PVC and pump installation, control box, black pipe, 1 meter steel casing leyi nga 1,500 na 1 meter extra steel casing hi 700 rand. Hi bele riqingho sweswi eka nomboro ya 071 809 6980 kumbe 083 747 7953. Hi kumeka eGiyani eBaloyi complex office number 26 eka R81 Main Road. Kokwana Chauke a va borhi mati ma nga humi. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. U kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS Munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Hlengani Mathebula Invitational hi ku tirhisana na Munghana Lonene FM va na ntirho wa ku seketela mapfhumba ya ku tlhelela eswikolweni xikan'we na ku hanana emugangeni wa Mbawula lowu hlaseriweke swinene hi ndhambi ya n'hweti leyi nga hundza. Ntirho lowu wu ta va kona mugqivela wa lowu wa ti 7 Nyenyenyani exikolweni xa le henhla xa Masiza hi awara ya 9 nimixo. #Munghana Lonene FM, #61 wa malembe ya vuhaxi, #handlandlamuka, #vumundzuku lebyinene eka vadyondzi hinkwavo. Girito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela yi sukile la
ku le ku tengweni timhaka ta ku vatswari mi nga va soli loko loko mi tsandzeka ku ya xikolweni ni la ku hetisela na vayingiseri lavambirhi va nga kona la ivi kusuka kwalani hi ta ka nhlokomhaka leyi ni nga vulavula hi yona hi ri ku seketelana na timhaka letiya ta ku va hi lemukisana tanihi rixaka hi lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu kambe ke na hetisela na sisila se si byela vayingiseri a hi tsemekeriwa hala ku vulavula ya xavisa mavhengeleni ni byeli ku kambe te hi wena mani kusuka Basani hi me Mlatelo Minyipawu kusuka ka Mphakani emugangeni wa Basani emugangeni wa Basani se a vulavula hi timhaka ta ku hi nkarhi lowa wa mpfula lowa a ku a vanhu va tala veri va hlupheke ngopfu wena ku ndleke yini wena wo hlangana na yini hi nkarhi lowa wa mpfula me nkarhi lowa ka mpfula loko yi na mpfula hi mukhuva lowuwanene na tirumu leti hi tivaka a tina ivi na laha ni tlelaka kona hi ze hi pfuka hi chifta bedo hi misa bedo kunene hi ku hi tlela hi rimbambu komba ku si hawa mpfula leyi yana and a yi na vusiku ntsena ngopfu a yi na vusiku na nhlekani kambe mara a yi na ngopfu na vusiku la vusiku yi vuya a yi na ngopfu a yi vava ngopfu cause a yi endla ku i nga koti ku tlela i yima i yingisela kambe khumbi wa ri vona ri xiriri ka mati ri ngo ku wela se a hi pfuxa vana hi yima loko ri khongela ku havo li khongeli khongelela mpfula a mi khongelela ku yi nga hani kumbe mi khongelela ku yi yindzisa ku yi a hi khongela ku yina mara hi nga yi dlayi ana hi mi dlaya ni swi vula ku xikwembu xi mi hlamurini kambe loko mi langutini yi mi onhele ku fika kwihi handle ka ku va mi vona mati ya nghena lomu a mi tshama kona yi onherini hi ku na mapatu ya hina se ya onhakini loko hi fanekele hi ya bestolo se hi jika kule le se awa yi onhini yo tinsuna tinsuna havo ti sungula hi 4 hi pfala mafasitero hi 4 se swi vula ka ha jikajikiwi la ka Mphakani wa jikajika swi vula ku u fanekele va ti-protectile u nga ti-protectanga ha ta kuti ni vula ku mi fela yini ku tshama kaya ku tshama kaya tshama mara loko i la ku huma wa huma se hi mhaka ku ni vula ku na tinsuna vanhu va tshama kaya mena huva hambi ti ri ku tinsuna ni vanhu va rini ku ti nga ni dyi ni mi twisisa ke sirisesa mina mi hlayiseka ka okay na n'wi hlayiseka a khensa inkomo iseswo mingisero munghana Lona FM a hetseleni ni nkumini munghana wa mina loyi na swa ku radio a hi yo rungula kambe ni kombela ku ni vulavula na munghana wa mina ni nkumini munghana wa mina loyi a ni tshama ni kha ni n'wi huwelela moyeni i za tata ni xeweta a ku hayi i ta na ta mi n'wi yingisela ku na mina swi vula ku ni principal xi lunghiseni kahle mi xisa ile xi tshama la nhlokweni na ya la kwalano xi tshama nhlokweni hi kota ku twa hi kota ku va hi bula swin'we hi ndlela yaleyo veri mi tshame a xidlokweni xa sesi okay ka ha khensa swinene avuxeni gaza mi pfukile hi pfukile ha tsaka ku mi vona laha ka hina ka Mphakani kasi loko hi ya Giyani College loko hi ya Giyani College a mi suka la iya ni suka kwala tikweni ra ka Mphakani xi ri kule ve xexo xi tshunetini nyana ka n'we iya ni suka kwala tikweni ra ka Mphakani phela va twa nga ri mi suka kule ngopfu iya ya ku ri kwala kusuhani la 40 kilometers ku ya kwale Giyani a hi ri kona mi le ku sweswi sweswi ni tshama kwala ka Mphakani high school leyi nge Sasekani hi yona yi fambisaka ya leyi nga kuma 84.2% aka lembe ra ku hundza leswi vulaka loko mi ri le Giyani College a mi swi hleketa ku siku rin'wana mi nga va principal gasi na ndlovu i ku hi ndlovu ile KwaZulu Natal ya nga ha kumekanga le ka ya kuma ntirho kwale a KZN so loko le incini mi swi kotise ku yini ku fika ka 80 mi ri 84 kumbe 86 ya hi swa ku vadyondzisi va xikolo xa hina i vanhu va ku tiyimisela va tirha ku fika hi ku bava ma5 ivi va kombela ku monitora hi minkarhi ya ku 7 ku fika ku 10 namadyambu se va karhi va cooperata va endla hi ndlela yaleyo va kombela na hi ti-Saturdays va chela tipetrol se vatswari va cooperata ku humesa swimalanyana la na la se kota ku hi va chela tipetrol leswi vulaka ku mi twanani na vufambisi bya xikolo tanihi nhloko ya xikolo na vatswari hinkwako a hi tirhisanini ku antswisa xiyimo xa vana va hina ya hi khoma timithini hi va na timinetse hi boha hi ndlela yaleyo
na sweswi ti 15 ta n'hweti ya leyi ta va na AGM laha hi yaku hi ya boha kasi na hi 14 ta December hi hlangane na vatswari lava vana lava nga pasa grade 11 se hi ta na strategy hinkwaswo leswi nga ta endla ku hi ya ka 100 hi tsakise hi ku na lava policing forum va le kulenyana so mara va tshunela na vona va seketela ku discipline yi tshama yi ri kahle ku hi ta kota ku za hi fikelela 100% aka lembe ra 2026 no ya khetsa swinene man swi ta lava mi ni rhamba ni ta va vona machudeni ya n'wina ku ri Ravuntlhanu kumbe ku ri Musumbunuku hi kota ku vulavula na vona hi va nyika ku khutaza ku na vo va hetelela va tikuma va kume ti 100% leti swikolo swin'wana swi tikumaka a khalanga hi ta endla tani anakeni ni fane va byela ni ku khalanga a ni nghena na vona a va ni tlula hi metse na physics se loko mi ta hlohlotela swi ta va leswinene hi ndlela leyi khensa swinene ta mirama no ya khetsa swinene mara swi njhani ku va principal swo lava i vana vatswari lava ku seketelaka so vatswari va tiko leri va swi kota ku seketela mara lana laya va va kona nyana lava va ringetaka ku lava ku va hambukisa ku va sola nyana nkarhi wun'wana loko hlengahlengwa swipena swi nga ta pfuneta kambe vona i vatswari lava va seketelaka swinyawulo that's why a hi nga pfuki hi underperforming hi ta tshama hi karhi hi ri kwale malengelengeni ya no khensa swinene principal hlayisekani ni khensile loko mi hinde mi hi vona khensile khalanga enkomo Gaza Eric Mhlongo sesula ko principal la GE okay so I khensa swinene un'wana wa lava a hi dyondza swin'we malembe ndzhaku le again ku matwini a mi ta ku hi mina no ti vulavulela hi vo vinyi va nga lo vula va ku a ne va tlula hi maths na science se amta ko mina to vulavulela na ku ya kuma nhlokomhaka ta mahungu ivi kusuka kwala leta nghena ka nhlokomhaka leyi hi nga bula hi yona kambe hi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi hi nga bula hi yona ni ta kombela lava va nga yimela va Masingita Mall na Masingita Plaza Nkuna Kral lava va nga va seketeri nkulu va ta tala va ta vulavula na hina ro hetsela loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu hi vulavula nyana minete hi gimeta ivi hi ta nghena ka mhaka leya hina hi ngetelela ku vulavula hi yona ya ku kota ku va hi lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu sweswi ya bila wara yan'we a hi tweni mahungu misava wara mbirhi ya emisekweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi enhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime ndlela leyi khomixini ya madlanga yi yisa mahlweni ntshamo ePitori va xiyenge xa va xilamulela mhangu va tsutsumela laha ku nga na timhangu to wa hikokwalaho ka maxelo yo hisa ku tlula mpimo eDurban mahungu hi xitalo hi awara ya 2 khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbunuku ku ya fika Ravuntlhanu. N'hweti ya Nyenyenyani i n'hweti ya matimu eka xitichi xa Munghana Lonene FM. Lembe leri hi tlangela 61 wa malembe. Tshama u ri endleve ku kuma vuhaxi byo pfumala ntanga. Muyingiseri yana emahlweni u va xiphemu xa ku kurisa xitichi lexi. Vuyingiseri bya wena na nseketelo i swa nkoka. #61 ya malembe ya vuhaxi #handlandlamuka Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Eso mingisero Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula ai se agimeta mingisero mina ka tlhelo leri ta kota ku teka riqingho rero ka 0860002543 loko ka agimeta ekutani hi gimeta hi ndlela leyi mingisero mina ni ta ku byela sweswi nyikinyana ti second tingani hi kota ku va hi gimeta hi kota ku twa ku matshamelo ya swilo leswi hi vulavulaka hi swona swi tshame kahle ke ku loko nga gimeti kahle swi nge vi kahle swi ta fana loko mi nga ndlangi nchumu mi ndle noto na ku tlhela ka sesi nyiko nkuna kusuka ka xiyenge xa vunavetisi ka Masingita Mall
Masingita Plaza na Nkuna Kral. Se ta ba kha bula na vona gimeta la hi ku ava hi wa va hi rambile leswaku ta heta bula la hi loko va kha va tirhisana na va Kaizer Chiefs na va Spa lexa xa le Nkuna Kral hi ndlela yeleyo. A hi tseleni sesinyiko mi vuyini ka xiyanimoya ntirho lowuwani hi ku ya hi mina wu herile wu fambe njhani? Inkomo Betpet nkhensa kwamukeriwa nakambe ntirho i ntiyiso yo gimeta seni ntirho wu fambe kahle swinene hi vone mindyangu yo tala leyi nga kota ku va yi pfuneka ka leswi a hi tele swona la hi vona hi humelerisini ku navela ka timbewu ta hina tanihi ti-centara. Loko mi humelerisile ku navela ka n'wina tanihi ti-centara mi ri yini ka vanhu lava mi seketelaka? Vanhu lava mi seketelaka hi lava mi va rhurhelaka tanihi hi lava mi tirhaka na vona tanihi mabindzu na va lava va xavaka, mi ri yini ka vona? Hungu leri ni nga ta gimeta hi rona i ku lava ku hlohlotela van'wamabindzu van'wani ku ri ina hi swona hi fikini kwala tanihi Masingita Mall na Masingita Plaza na Nkuna Kral, mara swilo leswi hi nga fika na swona laha a swi ngo to inana nkarhi wo leha, leswi vulaka ku ka ni deka xintshunxo se ni ta hlohlotela mabindzu man'wani na vaakatiko. A swi bohi ntsena ku va mabindzu ntsena ku ta ku nga ri na ndhawu leyi ntsena, ti tele tindhawu leti nga khumbeka eka xiyimo lexi. So hi sweswo leswi ni nga tala ku hlohlotela vanhu swona ku a hi langutiseni hi ta pfuneta hi tindlela to hambanahambana. Nyama ya huku ya tshama ndzi ka phepha kumbe ku nga ri nyama ya huku liya na vuswa i ximara i yini? Very sweet leswiya leswi a mi swi khomini laha mi kha mi ala na swona very yini? La leswi swa package swi nga ta raha ka Kaizer Chiefs very tiyiswe swa ti-ready meals to hambanahambana kwaleha va nga swi package. Leswaku na van'wana ku ri ti-non-perishable items swo hambanahambana magayo swi hlayahlayenyana kwalaha leswi hi nga ta na swona. No, na khensa swinene seswamini khensi na hina hi khomeke kahle swinene a mi voni na sweswani kha ninwa na minete laha se mbilu ya mina leyo relele ha khensa swinene ku va mi tirhe na hina nhlekani lowu ku dya ku hengeta. Hi khensini swinene, hi khensa na nkarhi lowu mi nga wu teka na hinkwavo lava nga kota ku fikelela, hi khensini swinene. Inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM se sinyiko nkuna kusuka ka Masingita Mall, Masingita Plaza, Nkuna Kral hi va kha va vulavula na hina va hi nyika xifaniso xa ku va tirhise ku yini va pfune njhani vaaki hi ndlela yeleyo. Hi gimeteli xiphemu lexi xa nongonoko sweswiwani na ku ta twa n'wehe kwala mi nga koho ku mi ri yini. Nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 vulavula hi timhaka leti ta ku va hi ringeta ku kumbexana na wona ntungu lowu wa madzolonga ku ya hi rimbewu wu nga fika siku rin'wana wu kuma ndzhuti wu yima. Ni mi nyike xifaniso xa leswaku ku na vamhani vambirhi va nga fika va kotlana ka n'wanuna wun'we, se lava vo sungula mhani a va kha va ku ntaku limata va khandziye na laya ku va ku ri na ka xipfalo ehenhla ka xipfalo lexiya xa njhini xa ku komba ku a va tsaki hikuva va kume munhu wa vona a ri na munhu un'wana. I xo sungula xo xelexo. Se xa vumbirhi va ku kumeke ku lowun'wana wa xisati yena i kombise timhaka ta ku hayi kho a ni nga ku ndli nchumu famba, kambe nga ha vuyi la endzhaku ka loko a kume a mutini wa yena ambedweni lowu na hi a tlelaku koho ku ri na wansati lowu a nga vuya na n'wanuna wun'wana. Ma va mhaka kona leswin'wana swi humelele a Mpumalanga, leswin'wana swi humelele a Vhembe hi ku landzelelana tano. Se ka mhaka liya ya ku va hi lwisana na timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu, minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa timhaka tetiya ta ku vanhu va tsandzeka ku tikhoma. Se swifaniso leswimbirhi swo hambana swi nga va swi kha swi hi dyondzisa yini ke tanihi rixaka, nako swa koteka ku swiyimo swa muxaka lowu hi nga swi papalata loko hi swi lava. Leswi vulaka hi nga fika la se hi nga hetela ku hi vula ku loko ho vona van'wani va endle leswi swi nga fambisaniku na leswi kumbexana hi ta tsakela ku vona ku swi ndlisa xiswona, swi to va swi ri xikombiso xa leswaku va ala kumbe voho hi vona a va lavi ku va tikuma va papalate timhaka ta kumbe va endle xiyimo xa ku va ku hungutiwa
madzolonga lam ku ya kwihi rimbewu hi ndlela yaleyo. Se nomboro hi leyi 0860 002543 i nomboro leyi nga ta tirhisa hi twa tlhelo ra n'wina ra mhaka ku fika laha ka 10 minute ku nga si ba awara ya 2 ivi kusuka kwalano hi bula na Professor Hlengani Mathebula kusuka ka Hlengani Mathebula Invitational lava nga ta va kha hi byela ku endleka yini munduku eka tin'wana tindhawu kwala a hi nga ko a Limpopo. Aso hi so a hi sunguleni loyi miyingiseri hi twa ku ye i angula a ku yini. Nomboro i 0860 002543 a hi tekeni loyi nhleka hayi ku teki mpfukeni mpfukeni poto wa mina minjhani n'we mpfukeni ni kombela ku angula ka leyi ya madzolonga leyi botete ya botete lexi ni nga xi vona hi madzolonga ya le mimitini hi xitalo hayi ku swi leswiwa swi va swi nga koti ku siveleka loko nkarhi wa ha ri kona swa koteka ku mi nga swi sivela mara problem i ku vanhu va tala ku va endina leya swa ku ma swi vona swa ku relationship a ya ha tihi mara mi le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku a yi ali yi karhi yi tirha. Munhu wa byeriwa ku okay hi ku ni kume karhi yi endla swo kahle ni kombela i famba ka mina munhu a ku byela ku ni nge fambi you tell people va ka vona ku ni kombela ku mi teka munhu wa n'wina a huma la ka mina and then va nga endli nchumu hi swona vo swi teka ku no hayi tirhanani na swona n'wina hina hi ngheni loko a ku yena a nge fambi hina hi fanele hi endla yini ma swi vona swa ku se swi ku pfuxa ku i fanele i tshama na munhu a wa ha ri ku n'wi laveni a kusuhani na wena swa koteka swi tele ngopfu swi tele ngopfu ni nga mi byela ku ni vulavula from experience mina no vulavula swilo leswi ni nga swi tiveki ni vulavula swilo leswi swi nga and hayi khale hi December hi ya leyi ni humaka yona ni ve na issue ya ku fananyana na leyo leyi ni nga fika ni yi raise ni kombela ni mi byela ku kusukela hi June a ni nga yi kaya ku reason ku ri mhaka ku ni ri a humi a kaya ku ta fika hi December a nga ri ku fambeni January leyi loko ni suka a tlhelerile I had to speak na vasisi ni va byela ku ni kombela ku kumbexana n'wi fonele ni nga mi vulavula na yena because i khale se ni karhi ni lwa na swilo swa ku fana na sweswo so ti tele ngopfu vanhu vo ignora hi xitalo ene mi kuma ku loko munhu u ku yingisela leswi u n'wi byelaka swona before ku onhaka swilo a swi ta kota ku va swi sivelekini swa ku tala ni vula ku loko mina no va un'wanyana ni teke swiboho leswi nkarhi wun'wana swi ta helela swi nga ha tsakisanga ma swi vona swa ku a hi ta vulavula swin'wanyana sweswi a hi tlheleleni nyana katsongo botomeni loko a hi tlheleleni nyana katsongo loko mi ku n'wina loko a mi teke xiboho kahle ku endlekeni ku ve na swilo swa vugangugangu bote i munhu loyi i nga tshama na yena nkarhi wo leha then ku fika ku va na timhaka ta vugangu i swi kuma ku na timhaka ta vugangu then i n'wi byela ku ni kombela ku mina na wena hi hetala because a ni nge swi koti ku hanya na munhu wa ku fana na wena and then loko i fika i languta i fike swa ku swi ye ka vona swi ya ni le kaya and then mina xiboho xa mina a ndzi tekerini ku mina ni teke xiboho xo fana na lexi a na ha lavi ku tshama na yena ivi la maxaka ma khama ku hayi swi nga koteka mani mi nga swi lulamisa mani mi nga sweswo sweswo swa ku why mi nga tshami hansi mi lunghisa ku ni le ta mi byela ku mi fika na lava van'wani va hela va ku kwatela swa serious va ku why i nga la ku lunghisa swilo why i la ku endla swilo hi ndlela ya so why i nga rhangangi ku byela va mani ni teka xiboho lexi mina ni ngo ni lava xona a ni xi hlangi xa ku byeleteriwa ku ni ta ni endla yini ni teka xiboho and then lexi ni swi tiva swa ku xi pfuna mina mi nga ni fositeli ku ni tshama na munhu loyi munhu loyi loko no tshama na yena swi nga endleka mi kuma ku ze ni nga ha la ku tshama na yena mhaka loko no tshama na yena swa ku ni ta n'wi dlaya se i yini lexi ni lava ku mi ala mahala ku fositela ku ni fanele ni tshama na yena ni tshikeni tshikani munhu yaloye a famba a ya ka vona na yena a pfumeli ku loko ni ku swi herini a fambi a ya ka vona na mina ni tiyela lana kambe iva a alela yini se kutani hi ku anakeni loko a za endla vugangu kasi a ku nga ri mhaka yena yaleyo ya ku swi vula ku leswa swa bote a nga ha ri ka swona a swi vuli swona ku ya hi mina bote swi va swi karhi swi vula sweswo hi yo mhaka yi nga endla ku ni teka xiboho xo fana na xeswo hi ku mina ni vheta ni swi vuli kahle ni ku lexi ni believaku xona i ku swi vula ku wena a wa ha ri na interest ka mina so kuze i tikuma i veka sweswo i nga ka swona ku va mhaka ku a wu tibyela ku i la ku huma ka swona so i yini lexi ni ku namuntlha mina na wena hi tikuma hi karhi hi lwisa hi ku wehe i fanele i suka la i va i nga ha ri kona no matra a hi ndleneni ku loko mi kuma nkarhi ni tsaleleni
email mi loko ri ku mina nomboro ya mina mi ni tsalela WhatsApp hi vona ku hi nge kumi van'wani va mi pfuna hi ku anakeni loko xiyimo xi titani lexi xi lavekaka i ku mi kota ku mi swi herisa kahle ku ri hama dzolonga swi nga zi swi ndla leswiya swa ku swi ze swi ndli nga ri i xikhongolotani xa nsindziso loko vanhu va kha va ku hi lava ku swi hela van'wani va lava ku va ala va hala ku sindzisa ku swi va kona masivana so mina ni nga tsundzuxa vanhu vo tete ku a hi pfumeleni loko swilo hi swi vona ku a swa ha endli pfumelelani vanhu va teka ti-decision leti va ti tekaka pfumelelani vanhu va ti tekela ti-decision hi voxe n'wina van'wanyana a hi n'wina mi nga ka swona swilo sweswo a swi mi pateki kahelo a mi twi ku vava hi swona vanhu lava twa ku vava hi vona lava tekaka ti-decision pfumelani munhu a ti tekela decision swi ta hi pfuna ku ya mahlweni tanihi rixaka namatweli bota mina Kensa danke ai hi sale timinete tsevu hi fika makumu ka xiphemu lexi ku nteri hi ta bula na Professor Hlengani Mathebula kusuka ka Hlengani Mathebula Invitational hi ndlela yaleyo se a hi ku tumingisero mina ku angula ku yini 0860002543 timhaka ta madzolonga a ta tshama hi vulavula hi tona ngopfungopfu hi mhaka ya ku ta ala ku hela a hi amukeleni n'wana mingisero lo nhlekani Khalanga pfukile botex pfukile boto mina hi ngo vona hi pfukile mani hi tena swikombiso swin'wana swimbirhi swo kahle ene swo tika kahle ene hi nga fikelela amakumu ka swona ku hi swi heta loko ntsena hina vanhu hi kota ku ti xixima hi ti tiva ku ri loko hi ri na lava hi tivaku lava hi lava hi va rhandzaka kumbe hi tshamaka na vona hi va xixima na hina hi hi xixima mara loko ku ri ha ta ti rivala hina vanhu a ku ta va na problem yo fana leyi nga hi kombisa ni nyikeni xifaniso xa ku loko muku vanhu ha ti rivala mi vula yini ni vula ku hi mina sweswiwana swi tiva ku ni tekile kambe loko ni famba la ndleleni ni va ni nga ha ti tivi ku ri kambe ni na munhu loyi ni hanyaka na yena a kaya loyi ni nga n'wi tshembisa ku ri hi loyi ni nga ta fana na yena ivi yena ha va na rirhandzu aka vanhu a handle ene ni tlhela na loko ni va nyika rirhandzu handle ni nga swi koti ku tlhela ni va tivisa ni le kaya ximfumo ku ri loko tshuka hi tshamile ku nga vi na madzolonga yo ku vanhu va ku famba na yena i ta swi vona wena swi nga ta ku endleka ku ri tlhela ni famba i ta swi vona swi vula ku ta endleka swo tala se loko ho va eka hi tiva bothete swi nga hungutana ene vanhu va nga aka mindyangu mara xopaka manjheni nga xi vona bothete xi nga ta endleka swi nga heli i ku va se hi ve na milawu leyi nga kona atikweni leyi nga fika aka hina vanhu va ntima ya ku 50-50 vanhu va nga ha swi koti ku hanya milawu leyi vatswari va hina va nga ta va kula hi yona va aka mindyangu na vavanuna va yi vona swilo swin'wana swi langutisa swi nga ri kona hi bothete ka nkarhi wa khale ku vanhu a va swi tiva ku va hlonipha vavanuna va vona ene a va swi tiva ku va tekile va tekiwile hi leswo hi swi tivi sweswi munhu lovola namuntlha sweswi munhu vona swi lahleke kwihi no na swi va tiva swi hi lahla kona hi ku ya ku cinca ka swilo thekinoloji ya hina yi va yi kula na vanhu miehleketo vo yi nga ha fani na miehleketo vanhu eka vanhu va khale na rirhandzu ra hina a ra ha fani na le la vanhu va khale lera hina hi lera kwala munhu hi nga n'wi tivi ku na ku rhandza mi tekana mi lovolana mi ti ku mi twa mi tshikanile or ku tsamaniwe hi mabanga se mara loko va vuyela kwale ka khale ku vatswari va hina kambe loko va ta rhandzana a va swi tiva ku ni tekiwile a va nga tirhisi nawu lowu va nga nyikiwa vanhu ku 50-50 na tirha me sweswi makhwela wa wu tirhi i dya mina laha mutini ni nge tihi wena u nyiki mali mina huma ni lava mali handle a va swi tiva ku loko ze ni tekiwa ni tshama laha kaya ni ta dya nxuvu loko na n'wanuna loyiwa wa swi tiva ku ni teke munhu ni tshama ni ajarateni nametweli bothi nametweli ni khenseli tlhelo re nikheli kambe ayi am tswala mkhamla ku hetisa swin'wana se swi nga leswi hetisani nitwa no mi nge ni nga yi mahlweni nyika van'wana nkarhi n'wi tsanana nametweli bothi wa mina khensa swinene 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela hi salele timinete tinharhu a hi hetiseleni himpela hi hetisela hi mingiseri loyiwani hi nga se ya ka Professor Hlengani Mathebula ni twa ku mingiseri yena u ri yini ka xiphemu lexi hi nga sala na xona Hlengani mi amukeleli ka Munghana Lonene 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula loko ncindana za miyela kutani swi nga endleka a ri na mavhengele na n'wi tivi
a hi heleni mavhengeleni tinda mali burial society i society yo lahla i joinisa 15 wa vanhu 116 hi wena i joina hi 200 rand u tlhela u chela hi 200 rand n'hweti na n'hweti hi mi tirhela ntirho wa n'wina wu helela hi tlhela hi mi lahlela munhu wa n'wina hi ndlela hi xiyimo xa le henhla loko hi mi lahlela khume ra tihuku tende na switulu fridge ya mahala hambi ku ri timovha ta mavayi ta family car hi kumeka ka Mathulele complex eka office number 1B hi kumeka eka Ndindani hi kumeka eBabangu hi tlhela hi kumeka eGravlot vuxokoxoko 060 483 1610 mali burial society mali ya wena yi ta ku tirhela. The Railman va tshemba leswaku loko va hlula swihontslovila swi va leswi lawulekeke ku hindza na mpimo hala tlhelo masanawana va ri va mbale majombo lama faneleke leswaku va hlula va ri ematikweni mambe leyi i CAF Champions League hi ri ku amberiwa i ku tsoniwa uma ntlangu lowu wa Saint Eloi Lupopo na Mamelodi Sundowns hi sonto wa siku ra vunhungu ra nyenyenyani twi eka SABC Plus na le ka SABC 3 yi tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi va SABC Sport. xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi nga se aka prof a hi tseleni i muyingiseri loyiwani hi twa ku hi angula a ku yini hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Bobet. aye papa Mi pfukeni maxome. hi pfukela hina nchumu buti wa mina hi ngo vona Ezamburini mina ta ku moku swi hava mina hi ku ya leswi swi vonisa swona le va sweswiwani vutomi nge pfuki byi lunghisini hi mhaka yini hi ku a hi landzelelanga mukondo ya lava vatswari va hina lava nga kota ku tikhoma hina sweswiwani swi twisisi hi leswi swa ku dya hi swi dyaku swi nga talatala ngoma Zambala kumbe mhaka yini vatswari va hina va swi kota ku tshama na xixin'we lexi va tshamaka na xona hambi papa va tshama le nhoveni leyi va ka va hemba va a dorobeni va tshama a hostel ku ri hi ku va tlachini laha sayitini na ku na lexi va tshamaka na xona va karha ntluku a va swi kota ku tikhoma wa mhana hina le kaya botete se sweswiwani leswa hina leswiwani ku onha hina vavanuna ku onha hina voho vavasati mi nge suki loko ma khandziya laha ka maphalule laya loko mo za mukombo wa xikosi mi ta kuma ku se tinambara ti tekiwe 360 laya n'wina na n'wina loko se mi heleketa ku kuma ku loko ni fika kwala na me se ni tlhavetela foni hi mikisela ngopfu ende swi nge lungi swi onheke khale bote mi vula tani ku swi nge lungi swi nge lungi sweswiwani ni xivutiso xa mina sweswiwani ku va ka na hi le ka debate ntambu sweswiwani loko mo teka masiku mambirhi mi nga foyinangi mi kwala ntirhweni va ta pfumela ku mpela mi le ku beka ti-overtime hambi ku ri tawara timbirhi loko mi nga WhatsApp-angi swi ta tika swilo mara vatswari va hina va swi kota ku tshama 3 months hinkwayo ku ri hana foni ku famba xipapula ntsena koko wena n'wamsindzi u tshamisa sweswo mina magezi ma tshamila ende i nge ti lani ni lo tlacha ni tshama hostel sweswi swa tika hi 3 second botipete va ku swigoto boy wena a wu swi hoxa nchumu lani a wu swi hoxa na WhatsApp i le ku WhatsApp-eni ya vamani ende hi ndlela leyi le ku mixeni ende impela loko ni nga ri ku WhatsApp-eni hala ka medem swi vula ku ni WhatsApp-ela va selini hala sayitini hala swi nge lungu prophet ya katika so lava a hi ku hambi swi nge lungi hi ndlela leyi hambi u ringeta ku lata ku va ri kokwani ndzeni ni tekele ka swin'wanimani a hi nge tekeleli na swakudya leswi swi dyaku swi ndlaku na matimba hina ma tala ngopfu maxa matimba ya layini ya tala kumbe ya kala ya tala leswiwa swa ku hi ku mikisa hi fositela ngopfu na hi swakudya leswi swi dyaku khale lexiyana ku dyiwa guxe ntsena swi hela ku dyiwa loko va ku dyiwe khisimusi loko ya vona nyana mazambala nyana sweswi loko huma lani mi ta kuma xihlangi xi lo kota ku mikisa swilo leswi hinkwaswo se ka hisahisaniwa ende ka ha ta hlanganisiwa mahasho wa mina na metwele papa hi swona hlayisekani mi ri na swigoto boy denis ku bayila thokozaka ku reka le ka dula na mahunzi hlayisekani nyikani van'wani nkarhi lowu n'we mi nga heta ma ha ri ku runguleni mativa va ve ri nyika ri va ri karhi kumbe va hete nkarhi wo va ri ku runguleni kambe hambi swi ri tani mingisiro Munghana FM khensile ku va mi kota ku hoxa xandla hi ndlela leyi a hi nga karhali ku vulavula hi timhaka leti hi ku mhaka nkulu la i ku hetelela hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi loko swo koteka hi tshama ka tiko leri ri nga ri ku na madzolonga
ku ya hi rimbewu hambi ku ri siku rin'we hi ndlela yaleyo ni te ri hi la ku bula na professor Hlengani Mathebula kusuka ka Hlengani Mathebula Invitational hi bula na vona la hi timhaka ta ku na vo very high call xiyimo loko xi te tani vanhu ku ri na vanhu lava va hetelelaka va ri na mintlhontlho na vo va lava ku hoxa xandla tani hi xiyenge se hi la ta twa ku loko ku ve va hoxa xandla hi ndlela yihi na koho hi nga langutela yini hi ndlela yoyoleyo ku nga hoxisi na vona la layinini la a hi bule na vona hi kota ku twa ku ri va Hlengani Mathebula Invitational va angula va ku yini prof Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Prof swi komba hi nga se va kuma minsero mina a ni twa nga ri se va fikini ni yo hatisela okay veri a va le ku kumekeni prof swi phindile leswiya swa tolo a ni swi tivi ku endleka yini hi prof hi ku tolo hi va laveni hi nga va kumi sweswiwani na koho swi phinde futhi kambe hambi swi tani loko swi phindile swi kutani a hi twaneni n'wina ku humeri yini nomboro hi leyi 0860 002543 hi ta kota ku twa ku mi angula mi ku yini hi mhaka yeleyo ngopfungopfu loko kha hi vulavula ka timhaka leti ti fambelanaka na ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni eka siku leri hi nga eka rona se swi vula ku haya mahlweni tindhani ti tekela vayingiseri hi bula i khale ka hi va welela prof a hi va kumangi se a hi tekeni van'wani vayingiseri hi twa ku bona va ri yini hi timhaka leti ta madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu ka xifaniso lexi hi vulavulaka hi xona nomboro ya leya ntolovelo 0860 002543 hi twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yoleyo a hi ringeteni n'wana mingiseri loyi Nhlekani va ku hi khalanga kasi i n'wi hatlisela a no hatlisela la a no hleketa ku kumbexani va ta va loko prof va nga ha ri ku teni va ta va fikini na vo mingiseri valavo kambe loko ri ku ni hatiseli ni khomeli muhumelerisi wa mina sorry Butseta ni khobeleli njhani Butseta hi pfukile minjhani na hi pfukile Butseta a hi vulavuleni swilo swa practical u nga ku loko hi na ku vulavula ntiyiso dyondzo leyi ya nyimpi a yi dyondzisiwa exikolweni ku vana va tolovela ku amukela loko va hlangana na swona hi ku loko ho vulavula ku a swi heli vugangu byi heli hi to va ho vulavula ntsena a hi vulavuleni swilo swa normal leswi hi nga kotaka ku swi endla ku hi nga endla njhani ku empowera vanhu ku va swi twisisa ku loko i hlangane na swona xiyimo xexo i fane i endla yini i nga tirhisi timbisi ku solve problem because loko i kwatile a wu hleketi kahle xivutiso valawudzi i ku kumbexana a hi tlheleleni nyana katsongo kwalani ka ku hi swi dyondzisisa ku yini hi ku minkarhi yo tala mi ta twa va kha va ku loko vanhu va ye xikolweni va dyondzisiwa emotional intelligence se a va kwati nje kambe leswi hi nga swi kuma i ku a hi ntiyiso na va lava nga ya swikolweni va dlayana va ba va ndla yini se hi swi dyondzisisa ku yini Butseta loko problem leyi nga kona i pride na entitlement i fanele hi humesa pride because loko no mi byela ntiyiso vanhu va xinuna especially a hi nge vulavula ka vanhu va xinuna loko mo hlangana na swona mi kuma ku mi hlangane na swona nsati wa n'wina i na vugangu mara laha a nga endla kona vugangu a ku na munhu na wun'we loyi a mi tivaka mi nge mi dlayi problem hi loko swi sungula ku humelela ka vanhu lava mi va tivaka mi swi tisa ku va ximanimani arisimanimani va swi tiva se because mina pride hi yo problem na mithu because vanhu vo tala loko mo hlangana na swona mi kuma ku a ndhawu yaleyo munhu a ku na munhu un'we la tivaka milawuzi na yini na yini mi nga yi solve problem yaleyo yi hela yi nga tivangi hi munhu se a hi lweni na pride ku swi ta humelela na le tikweni la vanhu va ku tivaka i nga vi na enga swi amukeli i swi twisisa ku okay hi le misaveni swa endleka loko a ho endla research yaleyo mi kuma ku vanhu vo tala lava nga hlangana na swona kumbexana hi hlangana na swikole Alexander a ku na un'wana tivaka leyi tshama kwalaho mi ta kuma mina na mhani hi kota ku solve problem yaleyo because pride ya mina ya tshamisekile kambe pride yi nghena njhani laha swi vula ku yini i ku se ku nghena yini vuvabyi lebyi byo vanhu va ta ku yini lava va ni tivaka
vanhu vo tala a hi hlongoli hi mhaka ku swi hi binini hi hlongola ntsena ku na ximanimani vo ximanimani va ta ku yini ka mina ingaku a na ha ri normal enene wa yi nga pfumeliwa swilo swo fana leswi kasi loko a dyondzisiwa ku xisa ku hayi loko ri ku n'wanuna a yi mhaka ya ku i nge hlangana na swona na wena u ka u nga hlanganangi na swona wo va na laki swi nga endleka i hlangane na swona i nga swi tivi i hlangana swi nga swi tivi mbula ku swi nga endleka swi ka swi humelela swi nga fikangi laha yi nga kona swi nga se fika ka wena ene vanhu lava ka va swi tiva hikuva va va khe hitana na vona kwani va ka a ri swi tivi phela leri mina u tiva ku so hi yo problem leyi ni zama ku mi hlamusela ku ko tala loko hi hlangane na swona a yi mhaka ya ku i pride se a hi dyondziseni vanhu ku pride a yi ku pfuni nchumu sungula ku wena n'winyi i dile na swona loko i hlangane na swona va tele vanhu va nga hlangana na swona va kota ku tikhoma va tlhela va humelela because vanhu vo tala hi na problem ya ku solva swilo hi timbisini that's why mi twana mingiselo luya yi vulavula swilo swa kahle leswi endlaku ku hi vulavula ku decision leyi tekaku ku mhani loyi a wa ha n'wi lavi it's not anger na i vulavula ntiyiso na hi ku hi chava hi pfumela ku famba loko u nga se hela 3 months mi dyonyova mi tlhela mi tlhelela kweleyi loko a ni yo kwaka ya mayitwisisi yi hlangahlanganile aho lava ku vanhu va hambana i problem ya ku loko mi kwatile a mi rizini mi nga teka decision se loko mi twa hi ka hi tshama hi ri teka n'wana lowa vanhu i n'wi vuseleka i sungula yi dzika i twisisa ku decision loko ku a na ha n'wi lavi i vulavula ntiyiso a wa ha swi lavi na kumbexani i enga na pride leyi ku yi endlaku na because loko i ya endla swilo sweswo mhani leyi a fambile i tlhela ya nyonyova yi n'wi sala ndzhaku ivi n'wi dlayela ku i rhandza na un'wanyani kuve u ya n'wi hlongola maswisa ku ku humelela yini yi twala kahle ngopfu Balawuti yi twala kahle ni khensile n'wana mani inkhenseni n'wana mani a khensa swinene nkarhi wa hina wu hi vondzokile kambe wu vula ku sweswo miyingiselo wa mehe wu ri nongonoko lowu hi ta wu gimeta kwala i khale mi kha mi tisa swivilelo mi ku khale a nga vo tsandzekana ta hi vona mbawula hi mpela se hi leswi mindoko ni ta va ni ri mbawula na Munghana Lonene FM na vahlengani Mathebula Invitational se a hi hlanganeni kona hi kota ku vonana hi tivana hi khomana xikatla hi ndlela yeleyo kambe sweswi ya ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi endzhaku ka sweswo nongonoko dzumba na mina u ta ya mahlweni hi rito ra Ike Ngoveni mina ni humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa kusuka studio 2A kasi laha ni nga kona ka Mphagani a ni famba na Vusisiwe Gala na Patrick Shayi hi vuhumelerisi bya Rosana Rose Chavalala mara siku leri nene mi tiphinani ni khalanga Pet Mathebula tata eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela